no say nyawe ono abacho emna o twebe pain na ono afuo no okoje ye no o ma no yi nkata bi kire o ana ono so ni nkata bia oh yi kire me sa ama o ken kan hu se ampa se na ekoso ai twebe nje se be nkata no pato dia okoje iskani free no on dia wowu oba mpato sabe siremni ba wowu ono ko iskani free no na ho ane nkata no kire wo Satan na ma me ya sikewura no na ewrama ne ye no sankata na mekan sana mekan sana ma me no nwi so be say 2-3 years na ma me no ti oba oba okay ne mo kwa no nkata kire wo okay kan hu de wom o ma ho na kinkan some so me crash ni me da se crash ni that's right o so de me ya crash frakope motei nko so ha nko bi hu ko de na fa so na nyumre to ma ko kan hu se wo de akodi sika million aduonum mfie sai satam le mfie enkon no oje 50 million no na afi be mu pato afin de meni ja na kakra abusu pani sa me sen kakra ta oji na ka o ye photocopy kura to ba bi o me kwa me ka me jiko photocopy se be hia pa da cha semti akozambua ka ye ko photocopy na ho ba sa me ba cho munie mo fa se wura ma se no ye sha ni ba ko ne eye nie na nka ne aya dance nka nye baba na ha de ma dine na ma ho bu se pe no se ne ho ba sem nka ye pa ne mo afin de won kai ne mo hu million aduonum no so o tin fie sai Oso wote atene ka ne ka so a wodi ama. Ba se ko di fietu ho. Won timi ka so mete ne de mfio ha no on timi ye a. On tini ka wie a. Ne na on ko twi manzo. O je bele ho de ni magine ko papa. Ne se ka timi hu. Se bia ma bia million aduonum me tini mfiedu ba ko mfiedu no. Na me ka se. Na me otia na se da bi me timi wie a. Na krata no a wodi ma me no. Ena me se no maji sika na ko twa ne kanti ma fa krata no sa se bia me de to baby na sem bi beba o de krata no ma ana o ye o ba no me ji firi no se me dis kan ma o de krata no ma se na no me ba nti o so otia ko so botini ka wie ai e o ma ndi dabi ene se anya nsa ene anya nsa o se anya me na me ye minim pa na mo se nka mo dia ye photocopy to baby a da cha semti nansa me tia ko se metimi ka de yenti bi dawo minim se bia si sada akosa no ka de o kan ye o ti bi sada de microphone mami ba to mi ti bi sada de me ba bi so akosa kosa busa ne ya no akosa de microphone mami what in pen sem da ba to de se me tia ko se metimi ka wie if you bia na so time bia na so ene mfio ha na so minti ya obutu akodi gogo unza na tia ma hodi tia hodi tia zenim ti de u ka se sia yi to bi di no ka se olman obua sike wa na akodi di ya sana be ka ni pagro no o kasa ntum se nyame na makoji olman nim samu a da busua ni nyina apani uzo de omiema enne majatum na mbusa se ana me ka se me ku anka ase se ni panse o tia ku zo batini ka wi na ni o tini mfie sai o ya no anso o tiko ana me ka se na wo krata no so bete na me se metua ne ka makoji sika akoji no manfa krata no se me di ku sie ba bi menim se bibi baba de besianya se wie nti obekenka on krata no obi ahu de tuamu tuamu nti krata oni ne ye no de akodi million de osufi oni pakona mba foforo ni pakoro no ni pakona ofri mu na dabi doje no foforo na me kai on de nye ni pakoro no ha on de sa na me kasi ono so kro be so eja keke wo bare e fa ni sai keke eja keke edi ne den na keke na sa na ni di adiache na keke to o sisi ai to no kata ndie o sisi na da bre sen kinkai o se omo a edi odanse bi ani akosa na ho abio no mi pamiensa
kata na mru afi to office ho akosa di wom na oba bi ba akoso di wom manambo oba no so oba re ha e friend say ne yere no aha to so mensan so hwan ba mi na mchocho din ni ba mi na mchocho mu din obo ni ba mi din ba mi na abom din ni ba mi na abom din e kai pa e da osisi ameka se mo ko fa ba mi na abom din o ka akosa e bo ba bi din e to so mensan so ho no e be ma na ba no e be ma no baby na be ma bi ane de o ka che me na wo na be ma bi yo akosa e mo ko ba ya ja akosa o de no pani patro mo fa no wa wo fa nimpon okay na koko hu manso ne de akosia wo akoji sika bi uni hu dan patro the microphone mame akosa patro di vieza I didn't 49 years mfie aduanan enkron yo chire mu kakai say me for beka chere me say okoje sika krate no na nka o de kutua ento na bare hene daneka afen to urama kabi eda ho na busa say urama kabi eda ho no nim say kabi ho akosa na wonim o ka chere me de na me ba okotua sika na ma me ne de e na mu say o de kampa kabi o so sa asem na o kan no abuhyamu no nyina nim say urama abo kabi ato na mini come match yampa usi eroma kabi nje say wunim se na kabi ho mini twini e kan yo mini e ho no man kan ni ama opere Joseph Mensa odi for wasere twini mu odu oka say eroma kabi da ho kabi na wunim se kabi da ho okay we tama eroma no ko jis kana minim no no mum na ma me ya we say Eurama osini ni abembe bi ma no ko jiske wo ma me bi ho na se de ma me ni ka no onka enfie ni nto beto ko jiska do yi sa aka no firo na ka no ko ye dem bi se na onim se aka bi da ho fata na onim abushemu ni nyina nim se ka bi da ho ka no kra se mi nim nte bia ro bi so ni nte fa akun timi onuma ka se o so abushemu ni nyina ibonim se munim because mi nim o ma kan so na because yenya ntefa akomendo wa je na me ka se obi dan to a ho obi dan to a ansana be mu onu so de akwasi ye na ebusa so do obi ka onka bi so de akodi obi ho a ni ba ko so ana ye musa o ebusa we sa ekoso bisa koso okay we no am say ni wo no ekoye atofuwo nti ya na ntrase anye sam pensimita manti ni wori atofuwo nti ya na anye yi ansi nkonya musebusa sansem ero ma yeni ko atofuwo e ba ni sai mo se no ni ni kunwa kasa bi na ofofa eduro no me no poison no ndio no ese de besi anya esi awie anti krata ni na metwa musima e ma cho na no asemu a eno Elena ofori ata ade ba Ewiase Mu Nsem so pani ewusu ademi de abusha koko akosi awaji sika pewa edi no e ba cho me ka sei nipa witness ba ko e ha e fe akosa ofaso ha odi krata na ba na krata no say zoom lens no na ya kenkan manfo hu de ekoso onuma ka se million adioso na million adioso no em se million mi ensasa ka hu ekiri 7,300 ana okata no so na owusu pani owusu bedi akon edi wombi na kwasi keke di wosubi ana afei akosa brempon no good tikata no ha ye twa ho sima ye ba kenkan mo bia ehunde wo mu live on 104.5 FM Ewiase Mu Nsem aye sunsun sem body headquarters any ensem do so pu ayi mi ntwa mika na me comedy Moses Prostate Center and Herbal Clinic na ye kodi komo sima dua ba ya to ankomo so hia pa medi Moses na no wuti nsa mo kai na ya de be na ekoye ye nyina twa kai twa ta so ti nan so mo fia ye be din komo bani akusai ma muso na tra me na fe me doctor ni komo sima ka kare ba fe ya to ankomo so insha 104.5 FM Ewiase Mu Nsem so and also hypertension and a stroke. Adebia, a doctor from Mayana and Wadi.
Tiacha home na afa yen talk about so live. Ewo Insha 104.5 FM. Doc Makwaba. Yeah, John. Eya hohojibia sonko asantemantam ha wodi kan eba no se yen krokro hoho odihye bi a wodi obuo ne anidie ena ejiwutum krokro kama emu anidie ewie opeye adam papa emu susu ne mu efe swimming pool papa bi ena ewo ho ye wodi esomwo eba ne nuane ensan hodo a ne nyina no Rexma Hotel edi bi esom omanfo na meka die na majade wo himpo eba na car park papa bi a wodo ka besi so a security eye intacta eno so so wadi mu kan na swimming pool no kra de don't go there obedware am wani age esense mu ye clean etwe ye niam nyina ededa na kwan mu our Rexma Hotel eno nti yakoho na kwaji wani kwotwe weekend one time what do ho na onrambeda Rexma Hotel na okwa wodudimpa ebe korere ho mecha kwan ode no ho kwada so oben Poku Wari Senior High School no pay anase free 0553 507 471 and 0551 48 3064 na Rexma Hotel on Jiwoso. Rexma Hotel ahohojibia wanwaso. Rexma Hotel eya ahohojibia Zemele ko duno zo ayegima amuko duno zo molai do ben Eno Makwaba. Yeah, Jamira. Na what is that mama? Me pasha radi adom me ho ye. Yo, me pacha wudi. Me pasha me din de Helen Oforiata, me fie din so de Amohu. That's ramete. Me pacha what din fie say? Me pasha me wadu osia me yenu. And now call sorry bay. Me pasha me call the Bride of Christ. Ajuma be na ayo. Me pasha me a retired teacher. Me pacha worry. Me pasha ma wari ajai. Wo ma say? Me pasha me ensa. E ma say na me ma say. Me pasha me e ma me yenu be ma ba. Anuanom so Anuanom so eyo ba ba. Wo papa ti ase? Me pasha wa free. Wo ma me ti ase? Me pasha wa free. Yo, me da ase. Jumadi ato din Ewiase Mu Nsem e won Insha FM ya wutie. Me pasha ane. E boa mansan. Me pasha e boa pa. Sebe nyansamfu ne die. There be nyansamfu wada roma. Anwumira yi ma me. Anwumira de boko ena no efiada ena me ba ha. Ya asem e de ba ye nyina ne se ya busu ya japade a eye kokoo. Ya penny oda ya no e de akogi sika. Odi kogi sika no nso a wa ma obi amane abusua ne nyina ahia akobisa no ewo odo so ya bisa no won fa ho komasibre bia emaye ena yenso mitie Ewiase Mu Nsem ena me yese me de beba abeda mo na mo ada woromade kwan ne da no mo de ato amaye yo sa ne ye ne pepepe e bia ade ne hye wan fan hye wa efrito eno me sam akwaba ye ya mi wura wo si abusapani ade de na akogi sika me pa cho kokoo fuo how many acres me pa cho ebe ekabe 9 ana miensa e ba ne sa me pa cho me na mente ho mente achena krom ho na me wo ba bi adwuma na be mfie be mienum ni ekwa miensa na me be fie enti kokoo no so na na di sika ebre busua no afa ye komu a sika bi ema ye kobisa ya ye se ye wo fa no e de akogi sika e wa bre busua no so na obi enim ho hwe enti hwane fra busapani busa no wan kan granjem me pa cho me ma me no aka fie me hia wo mudin me pa cho agba akodi adwobu adu a akwan adu me baba kwadwofosu on kwa de me ne ba ha merantie ya body no no so ka ho sa abre no ayie bi si enti ye ayie no ayebuka na ye de asem ne tu animu enti na butua no bebre no mo ho ti abusapani asem na o ka kire mo ye ka ye no waso ande omfam koji sika bia ye nso ye bisanu a oma ye nhunu krata eda se wakoji sika se wonkoji sika wo miye nhunu a oso o miye nhunu waton ana se wo de akogi sika mpacho ye de ye tene se wo de akogi sika mutene se mpacho wane ka kire mo
me pa cho mo we kura ho no ha na bia no ka kire ma wo te wo som nya kura mu nya na kan me pa cho de wo hwe koko no so ba bi no ye frɛ na yama ono frɛ yen a o ka kire yen nti ebuso na de o kan sa no be ka no me pa cho ane se ebuso pe ndi akwaji sika me pa cho ane ebuso pe ni kan o sika ne ye me pa cho ye bisa no a wan kire ye de odi sika ne ye yenso ye nhunu bibia wo ye wa odi sika no abeye ade foforo bi ebuso pe ni ankasa me pa cho da bi wa mi na no ye bisa no a say one day won kwaji obi on fa koko obi en kwaji sika do kan ya no me pa cho ane e ba sa mo ye den eno na busua ni nyina asa hyiaye na ye te papa no a wode kwama ano no ye ko papa na na so papa ne say wo ma no 70 million na wode se wode one na ye nhyehyɛ se emfie dunsom na ye nyina pembaye ti ye ko papa no ho ka asa no eno o se so obo bibi beka ana so wasem bi beka kyerɛ a gye se ye befa ye busua pani no de ne ba ye befa no de ko ye no ye hwɛ ni mu se papa no betimi akasa bi ya papa sei na won krofo abeka na sei wan ka hwe afei de ekoba se me wo fei ne papa ne yire ye tobe maame ne se me wo fei so obagi 50 maame no so oboa e na obagi 20 ka ho fei ye tobe no e no ye san sore baaye ti de otie ne se abuso pani kokuna kwaji sika me pa cha 7000 en kaniska 70 million me pa cha ne se o ti koko no mfie sai endunson 16 years 17 na ebebe no de koko no akwaji sika ye nimbre no se wo ma ye hunu krata no a ene ebe hunu bere kora o de koma no ene bere kora ebe kwa akowuo yo ti sa se mu gba buso mu nyina ti ye no ofre buso pani busa na wan ka hwe no aseme na kurunsi so me pa sha chena kurum aho na aseme si ye nyina ate ho na emom koko ne de wo barekase kurube na aseme si so asebe ye mre barekase ya atase timon tmfani panifo bia nim saya de nim sa ayabusua semti yani abusua ne twehia asanka baka amaka dia na ga fani panifo ho mu ye sa me pa cha ye frɛ no obi anim oso nko na no panifo ni ho ana mo anyo sa ya na na ba ko a one asona hene ye kɔbɔ na mane na na ne betena em ye bisa no wo so on de on face koko obi enkoji sika ɛna na no so ye sɛ ne kwan bi enam so ebeye bia ye nkoso bisi na ye kasai me pa cha ne yo me da ase ti sa sema ye kan sɛ buso mu nyina busa no hwane ɛtra sam fra buso pani busa no me pa cha me ma me na mbubo wo mu din no no mu nyina wo mbu me wo fa ba kon so wo ye from mo sa so be confirmatory ono nso wo ho me da ase ma mu so na buso pani trust ne ni nkomo live Ewiase Mu Nsem 104.5 FM ayanti ese heman ene aboaso kwam ho yesi kan ko shebe esi o ma yentimi kan studio de na so yesi bi afrim the producer modern pusa ho na ye ni nkomo yesi kan ko shebe esi ma emoden ni pa bi awu nti modern na ya dago na so hu se no kra me da ase gozo boko yes abuja bani mo akaba yara akara mbom ami adum se boni bi ansifie we dey miss na me say ma adofo nyina nko Facebook no mo nko hwe papa no ba bia na tifie dru ne mfie why odan o kwa mo nya me hwe me de mpese me kan se de na tifie dru san pa se asisa adofo nyina nko hwe ne mfie ne ba bia na tifie dru na se yampa temi de abusua kokoko tia wo sana meka kwa me nka boni sisu bi o say me kire se ana so ko kan to koyi o me nka ensai me kire se o nyan kasa onso o be kasa bet me se adofo nyina nko Facebook no mo nhwe ba bia papa na tifia dura e betimi kura ba se abusua atwa ntrato so ni mfie ni mu no se bi atwa ntrato e be je atuma o kwa me de na abusua ni be je atuma are kwa me da bi ho de make ni adidie mu adanse abusua ni mpacho abranti oni ba bia na oni mi hu ne what the girl dabi uni je ba bia kwa me o mama no nsu be ama abusua panya onze na ano papa bi ba 70 na me kan so betima to dey o ko eti o so betima abusua nyan kasa na kwa me de na me kan se
yen sad of for so monko Facebook no monko hwe ba bia papa na tifia dura abusua ka sa asem we say ya ampa say nya ampa mo mehwe ne bi kwa me sa na me ka me ka bone ne nsen twitwa ya sabe ina nyina twitwa nti on vanyiska na no so ho no sabe wonyam na afa ya den akwasi kasa de ntia o kasa an sabe you say ya ampa asem ka on sabe ya ampa baby ay papa empanyi fie duro na ebia say ampa sabe antu wanti ma anya nkora no ho ne bia ampa o de say wa ampa ma da ta bare nkora no munim kwa me na we yenya ne gazeteo ye na bia be ka bia ma no ye kire se asem ka ne ye ka adofo ko Facebook no mo hwe ba bia na tifie duro ampa so do be bia sabe bia da sabu se tatu so anasa so aye sa ade na ye hwe babia ne mfia dura wadi sa ankora asem no anu so betimi abasa kwa me sentini ye sha manfo nko Facebook wadi sa ankora asem oh kwa me kan me me bona ba so de wanti me se ebia na abusua no twa to no so say am passe bia wadi koku akosia wa na akosia se bia ese wa anko ne bia ankora no a no be be odu obetu dia sa ne ya kan me umienu boko dia kwa me kan me enu enya no si bone papa yi de waya me na ni so ko no yo be ka fo akyem kwa me nka bone me tire se adofo ko Facebook no mo hwe papa ni mfie kwa me wote ma se o mo hwe ni mfie ba bia na tipia du se ko ba se wontu na mo bone bia nwu abusia ni ma se nko di ska bia ana mo gu na ma se asa chance mame kwa me asema me ka bone ne ka se mafu na aba no awe na PR rasta ko ba rasta makabane opanyi asema wo kanu seven preduasa asemi bi kra no yetwa mi hu de ya dance but can you feel ntino kasa no adwenu mi seven preduasa de kasa mafu na kasa no ai piaro me so asem si atobo asem am kan kwa me da bia kwa me pem asem sa na be ma akokra 78 years oso obeje me ge tie kwa me ma ka boni o maka ne mienu but wo ma papa na adwena kosi da bi rasta na kasa ni kasa mafu nya abotre visa otipupu a obidi okay kwa me dem atipupu na me wo bia di na me dem na me say adofo nko Facebook no mo nko hwese papa yi sabi bia na tifia dura abusia ma mi wa abusia ni mu wo ka se bia nya no kra abusia pu nya nkasa edi se obi abusia mu asem na ba na wontin abusia panyin no asem na asem a wo so ka no me ne wonya adwen kwa me ne o de ma jan kasa na una mani o rasa bidasi rasa nya buta asem si asa na wo asem a waka okay rasa bidasi fa rasa bidasi rasa ka sawi good rasta dia asem me fa rasa wa chase ma uzo na fe me ne ma ni nkomo ma mo kaba so ho ye enfi mrante mate o mo de sa mranto asem sa kokratipa na se bo asisi ko chi o mo hwe o babu mu o ma na sa pi haro o mienu na se bo sa jata chi o mo hwe o babu mo mama kama ma na ho so ona ba so di fi sai It is 78 years. Oh, okay. No, but you my baby. Maso ni fie ni. Tachi. Dear problem na de ba ha. Sisi a wan kasa osusu se nyame aye. E pa cha me diabetes na ba ha. Yale na bo how many years ni? Pa cha mfie nwotwe ni. Yale na bo 8 years ni. Pa cha me. Na ye wo san chirechirem kakra na amanfo nso. Pa cha ye me no. Tese mina me nipa bia na me so na me so tia na eti enti ma me ko doctor ho odi me to aduro so da bia me no aduro da bia me no aduro na ko so da bia ya le no kwa na e ko soro na enti me ko fom enti me nipa bia me tie obo ba pa na me tie osofo Ewiase Mu Nsem so odi diabetes ho dance na me da bi na ko so fe so me diabetes ya le bia ye ni aduro asi enti me ntu enti me bia na me se me ba be so fe no kure ni e ba ya no ma me aduro eba be so bia so na ebe cheke eba bo so me pena me ba na o hwe ma me no o se yale na ye no ma mi so ka pa na me kwa ye me nwanwa me do to so 1 month ene first day o pepa ni o ahwafo botumi camera no betumi ahwe o hwe ha ma me ba na 11.8 ya di ni to address no na daase ye no 5.2 ni ya sure say camera no a capture ntima me hwe diabetes no on say we check here first aba na ye 11.8 but you do to a dose aba na no 5.2 normal no pa che me dase nti o hwa
obi o ha o tie e bia na first day a we hu say obi ka diabetes ho asem dia na abeka che sa nkrofo no ne me ka che won say diabetes ya le bia e ya le bone papa into bia mfa na ni kire osofo Joseph Mensa ho na ya le na che te say dia nkra utu gidia na mo nkwa aba we nya wa ya lista abra ya le ne bo wo na wo na dia na ha wo hu o ni pedua mu sen na wo te sen me da amena no tize mina me npe bia nka me so pan so na me so tia na etie na ma me se yale ne yale bone enti sisi a opesa amanfo hu se so mo wa diabetes no mu de achia na nkwa te se wo de 8 years wo de achia nti wa ko be akọ hospital akọ check na me wo hu se me oba ya me do tu adrosu aba from na ko doctor de bia me no ma do ni pan so na ko soro tize bi kwa na me se me eso me ba ha no a o check na aka se menya stay number no tize me kwa ma ye number na nwanwa na bro ma dwene menti ase so yo we de tiefo ni ahwefo de bia prophet Joseph Mensa aya meka se kasatenten toponko ena wunye bia de besene poma wonsini bebre hu nche ya le na ma me ka no obi wa ha ne de no saa wa wompane obi wompane anapane anumle na obi nso asa no mundu asa de aka ho ene na yestrese no ye bi dwoni tumi ye saa nyoma we di a ene saa de ne de ye ma won de nku hu biem enti prophet Joseph Mensa kasatenten toponko agro ne form ma so le fie ne tachi dia problem na ade ba ha sisi a wan kasa ususu se nyame aye e pa so me diabetes na ba ha ya le na bo how many years ni tachi mfie nwotwe ni ya le na bo 8 years ni tachi ame na ye o sen chirechirem kakra na amanfo nso tachi ya me no tese mina me ni pa bia na me so na me so tia na eti enti ma me ko doctor ho odi me to aduro so da bia me no maduro da bia no maduro na ko so da bia ya le no kwa na e ko soro na enti me ko fom enti me ni pa bia me tie oboba pa na me tie osofo Joseph Mensa ne so odi diabetes ho dance na me da bi me ko so fe so me diabetes ya le bia ye ni aduro asie enti ni ntu enti me da na me se me ba be so fe no kure ni e ba ye no ma maduro e ba be so me bia so na e be check e ba ye bo so me pe na me ba na o hwe ma me no o se yale na ye no ma mi so ka kwa na me kwa ye me nwanwa me do tu so 1 month enne first day o pepa ni o ahwefo motumi camera no betumi ahwe o hwe ha ma me ba na 11.8 ya di ni to adrosu no na daase ye no 5.2 ni ya sure say camera no a capture nti na me hwe diabetes no on say o check here first aba na ye 11.8 but ya do to adrosu aba na no 5.2 aye normal no pa che me daase nti o hwa obi o ha o tie e bia na first day a we hu say obi ka diabetes ho asem dia na abeka che sa nkrofo no ne me ka che won say diabetes ya le bia ya le bone papa nti bia mfa na ni kire osofo Joseph Mensa ho na ya le na che te say dia nkra utu gidia na mo nkwa aba we nya wa ya lista abra ya le ne bo wo na wo na dia na ha wo wo hu o ni pedua mu sen na wo te sen me da amena no tize mina me npe bia nka me so pan so na me so tia na etie na ma me se yale ne yale bone enti sisi a opesa amanfo hu se so mo wa diabetes no mu de achia na nkwa te se wo de 8 years wo de achia nti wa ko be akọ hospital akọ check na me wo hu se me oba ya me do tu adrosu aba from na ko doctor de bia me no ma do ni pan so na ko soro tize bi kwa na me se me eso me ba ha no a o check na aka se menya stay number no tize me kwa ma ye number na nwanwa na bro ma dwene menti ase so yo we de tiefo ni ahwefo de bia prophet Joseph Mensa aya meka se kasatenten toponko ena wunye bia de besene poma wonsini bebre hu nche ya le na ma me ka no obi wa ha ne de no saa wa wompane obi wompane anapane anumle na obi nso asa no mundu asa de aka ho ene na yestrese no ye bi dwoni tumi ye saa nyoma we di a ene saa de ne de ye ma won de nku hu biem enti prophet Joseph Mensa kasatenten toponko agro ne form ma so le fie ne tachi
dear problem na de ba ha sisi a wan kasa ususu se nyame aye e pa so me diabetes na ba ha yale na bo how many years ni pa che mfie nwotwe yale na bo 8 years ni pa che ane na ye wo sen chirem kakra na amanfo nso pa che ye me no tese me na me nipa bia na me so na me so tia na eti enti ma me ko doctor ho odi me to aduro so da bia me no aduro da bia no aduro na ko so da bia yale no kwa na e ko soro na enti me ko fom enti me nipa bia me tet bajo na me kuya ni what does kuya na se wajai me dia me fi aduro dia kuya be ahode na eso atikakra se bi afa paafo won hwe so ma wanti na mu sai yo no bajo won worry bajo mai sai me mai dumiensa ana o ka soro ben ko matedis that's it wan ka so busu atabru abesi Ewiase Mu Nsem so se busu japade e koko wan kan tobia wo dia kwaji 70 million nesika enka nesika 70 million and nesika 7,000 e dia wasa osrim ambo jabusa wa ya bo wan kasa amuye bia wan kasa na asoro ko ye abuja bani e no kra enye no kra wo jiremu sai mi jiremu se skano nyame na me koje same de ye fi me na bi ne fre na urama ono koje skano efiri oba bi ho enti ha ana me te se obano kase se anfa ni sika amre no asase no obekwa koton ne tama aye nsanke bi o eni pa o ka che me no barakase ana me na asase we die mi tie ne se na aye enti de ba ya ne se me ko peska enti me ko ye no me ko hu wura bi na me so bare 1962 na me me wofa no ko bare se ko ye fu no enti mu ho no na o mu a wo bare ni nyina hunu me se me ni wo ma tenada ti me ko ye no na mko bona mani no so mask yem says is obojase o na me de ko ma no da de bi wo mu ohu na se be hwe so no mi an se do mi am die ahun na no hwe eno na he suri da bi da de no adan hwe so de atwebra hwe so ohun se me se mi die ma ne ko so kaka bi mu na sa o kasa be se gogo na se no bo hwe that's ramete olma yanko enti na me di me ho anyi sa tam no so obi ani ho ka me wo fa asibi e fre na kosa ote bare ana me bo na mane ono kra ne te ya o bo mama ne se di ekoni na ya asema edene na me ense wona ho enti wura mi enhwe se bi na ho odene bia timi wo ha no frɛ me se ofa odefu obi se obama yebi enti bra na yenku hunu am ko meneno ko be ma ne ne ire ho ne no ko kan ho asem no se skandi obama mbi na satam no ade onya kwai ene menko no di skan be ma me woni se me betena bariate me ne me ofa no so ne be ye aduma enti ayadara kokoo no wo ho ampa oko face ka 50 ene wode maame nam di ko tu eska yura naka 50 no wode maame no me chemu mienu 25 se me de ko na wa hu me mobo se obeye hu bibi amame me ko ya o se dabi nisika kokoo na ade ma no nye kokoo bi etimete ne ka ase nisika sem kra bibiri nti ode de obeje ana obeje nam se nyafi
ɛna mede maa no ɔde me krataa maa me mebaeɛ ɛbɛyɛ sɛ bosome mmienu ɛkɔ no na bare hene frɛ me sɛ mayɛ no kwasea sɛ makɔgye ɔbaa sika na yɛde asase ka ɛntɔ mfie du a ne nua pɛn ne yɛfrɛ nkwaku asare wu yɛ mfie du no ɔmo ɛbɛtena so nyinaa obia ntua ntɔ no nti sɛ mamfe sika no ama asase no wobɛsirisi yɛ asase ɛwɔ hɔ nyinaa wobɛgye afiri yɛ nsɛm mepa ne kyɛw biara sɛ nana akɔto me nko a wɔsɛ sɛ motɔn kookoo no asase no a motɔn yɛ no sika no ɛwɔ abusua no hɔ nti kwan bi a wobɛfa so mede yɛ mɛgye sika no meyɛ yɛa nana yɛ ama me masiberɛ nti deɛ ayɛ ne sɛ ɔbɛgye sika no mesu sika me ne bi kookoo yi ntimi nso a ɛbɛtumi aduru 20 million na mam deɛ ahyɛ mbɔtɔ mu akɔma no na mekɔ owura no a hɔ bio sɛ agya deɛ ne no korɔ no ɔno a neɛ ne ntu agyina seesei asase bare hene bɛgye o nti sɛ woamoa me ampɛ sika no ama me a ɔgye asase yi a memene sika biara mede bɛtua na ɛkɔyɛ manso nso ɔdɔ na wodɔ me na ade maa me nti mene ne keka ya no sɛ ne hwee meyɛ saa so a mesika bɛka mamfa sika no ama wa ma wamfa nkotua a mesika bɛfa sika no ɛbɛka hɔ ɛna ɔde sika no maa me na mede kɔ sɔɔ so na ɛyɛ 70 million ɔno na ɛwɔ ne kɔɔ ne sika ɛna ɔse mfie 17 ɛna wɔde bɛto soɔ ɔyɛ krataa no nyinaa ɛwɔ hɔ wɔno ne yere ɛna di n'agyinamu ma ɔsan krataa no ana me nso so me wɔfa ase a wɔwɔ bare hɔ a wɔhunu yɛ a wɔka kyerɛ me no ɔno nso na ɛdi m'agyinamu na megye sika no na megye yɛ no mamfa nyɛ hwee mede kɔma bare hene sɛ sɛ ntɔ no ana yɛntua no ɛna mede kɔtuaɛ nti ɛkyerɛ me kɔɔ bare hene hɔ sɛ nana Sure, but me son, my person is saying, Katia, was a very big deputy, every boy could do, and the GMO, a docubo, it was a good. Oh, dear. Da Bobby Sankuda was Sabbaty DVD, everybody Sankuda, Midi Mishua, but to me some person saying Katia, Midi Mishua, but to me some person saying Katia was 104.5. Ejato, Eja, Francis for the Dumino. Obi na so na she just some gitu live or just at your boss Asia 104.5 FM media ja usima poko ntonji obo ehia kuma na wa ka celebrate ba gong ja tani kon sa group Facebook ba mu nyina ha jona nyimle ba cha be so mu dia ko so mo dia ko Facebook na wa search Insha 104.5 FM no ati opani usu adiomi eni ma no furiata mo dia face koko koko enya sam ketua e ba cho kata no haye kinkai mo hu de tuamu ne ofase akosan so ha o se o mi ofa ka chem se e kabida ho nam se kan yi e kabine zo se kabida ho o se okay ya fan se na minim akosa ana se ku na mo di zaro yo eniye all right Evelyn osu ansa honey pie babe me mo dina nyime on Facebook me yesa na man for yawu kra apani o so do me so makwaba
Seboko. Me da se. Enti kata ye be kinkan na wo ye na fi be mu. So be kaya. That's 2015. 2015 no esa kata we. Ningina je be kinkan na fe bujafo bam na kata bushafo da some ba ya kankan eno halino foriata ama ohu no hu de tuamu na famana konko ho. Abushia pension ni bani mu ani bani mu. Japade no mani ko di ba ibasa. Ti on di sa adwuma no. So kan so anka anya nsia wie. Se bane critical and say abushemu ne sa ko busia e de koma ni urane e kwadi koko na abusha fon fama de you try no je kwasi go for ha ba kin kakata no kata no hwa e nkitin bebre I say I once na asisi no nante no I nkitin bebre enti omode na fe kwasi ba kin na mo hu de wom minim se mo tap na mo yen sa de I nkitin pra me se me shekiki yen se me hu I sense me. All right. And Pauli capture na Facebook for so me. I'm not consider for ever kind was media me for Winchum. Franco Trading Enterprise, your Alcatel, Apple, Nokia, Techno, XTG, Samsung, Infinix, now Huawei, your Franco TV satellite, Zenith, Skyward Nafe, Asano, and your quality say Franco, Ghana ha, Sentimentum ha, maybe a sokoto phone accessories. Ninema home appliance aye Franco aseye aye was satellite TV Zenith Skyward Nafe Asano brand break one apem TV atikopo twemo to atikopo twem abane uzo diomi mbacho uzo atikopo flat ni bia ni bi oh adai no me aduma bai aparenti ni mo ko so wiase ahu bi madam kra light ni oh pele uzo diomi nyasa wiase mi se vosi boka ni atwela ba dem ho eno kra na ni ko te TV de se wiase de bo ho ani o hwa ase ni pele nyina jejina won chai ni esankan wa dawro ma goye Japanese also the Minuko, Franco Asiana TV amount. Your SD card, chargers, pen drive, power bank, USB cable, digital watches, mobile Wi-Fi, Nina, Franco Asiana SLCO. About your anatomy here, a Japanese wife and Malcolm Shadimu, and a Prudential Bank Shadimu, Kufa Clinic Shadimu, Kajitia, New Market. Shop back so ho and if francophone ko business or china ko di call no do ho one number is 0206 31 0483 0206 31 0483 0245 23 2091 0245 23 2091 ya makin kan ka tar mo hu de tuo ti ko ba bia obone ko Facebook ne tamu chugo ho ne o de o ka tarim ka bia ti enko Kwame kwadia oni adru GT Bank Mr Bank papa ewiase nyina Ghana nyina santimem bank agiatum na sese de usika ko ekohye kim na etuse gari ntimisrawo usie usika o GT Bank ona mabontan de be fra ni sika gari ni nyina ne se usika no ebetuse gari no sika wa gari sika gari okay Kwame so ati ase etimisre banks awodro wa santimem Ghana mem nyina ba bia usie usika chese womo homo ho GT Bank no akatua fa wono ma ye ma pekin kran bosia wo de mo akatua fa obosome ba akopɛ ujina so age bosia dwadini a wotususu takusempo uye service ni nyina na kobasa GT Bank ejrem ni ama bosia do so propa na won so odi atrew nyumam timesre so obi bia sikasie ana sikakraba wa adwemu pɛ GT Bank na wo so odwene na kwame ani gisam sesese mu amwo kronma franto so amazima krobu ho na chesatachima kwa so nyina ya be bia so ya ne baako wo so ame Matthias Junction etimesre se udwumadie ya sikakrabia ne ho ntotua de GT Bank na kwame ye kwa kosie sika me da se kasa preko kasa preko and only alomo bitters nubla hama nutan ne dia yo ye the spirit asom se ko titi anka ye do preko pe e si asakrem wonum na asa ho ya de preko pe en kon mo fu se de bia da brighter j only and as DJ Clinton mo he Rat King with the over the bar krabo num sawati udu na ko num sa ne e tium o beti te fina ko e ba num sa e se onum alomo bitters ya tio boss session kama penipot mi se pan se san way no na dia him kono se bia authentic African herbal bitters no ne alomo bitters aba onima wonka ho every usu ansa entwedwate ese kwam gong watu no boss anyimo ntia no bi wate every usu ansa magaze zabezi o Facebook sisi ya usu ni fedu watwa enko ho eno ane alomo bitters no na dia him
India spiritual doctor prayer and healing palace na samre yakodu the India spiritual doctor kanyina ne se tumi nyina every India enu nti samra me no kasa yi misra ebia na wode no wawo abofa bi ontimi nante ontimi nkasa sanso na babi watifia duru da no adwonso awuawu atiasie busuam wudi awmawu ana eyenkuda ne nyina India sebra utimi mfafro no awba obema na kete sepense wo se dadoa ne nyina no India sebra obema na eboyi sa abobo ya no gonorrhea se felis otu ase sanso ena sunsun bi ware sunsun bi be so no da promise and faith what on sanu montentan o say love me alone oba ne be don kwa na be ma na tra kwa untimi srew sabra wutie mi sunsun mu ha biada ya nyina kwan ya hene makokọ ben 18 mu kumase ene obo ase kwantempon so na kwa mi koduro no ma oye aduma ya wada efiada na memene da besro nkyeremu bi atra we so no afa India doctor e was 0240 553682 0240 553682 ana 0208 297825 0208 297825 all right so okay kwame dia medi to aso ni enka tie ba center omo se yade bia ne nam ni padua nim se eti dia dia made dia ne fever ana typhoid jaundice ne nyina no anu adro ye enka chi malakio nyabi no nom sanso ene koba se enam yade bi no atasa bare ho a ye de stamp na bo enka chi MP mixture so no nom bi gonorrhea syphilis odepo candidiasis koko esuro no pa be ma ne meche pad misrawo unya enka chi MP mixture na anuma adanse pa ene eba sanso na enka boni suboni fahimfie oba ne nyina no ye enka chi MP mixture no nom bi misrawo ebia obowura pharmacy ana herbal center bia na de wabisa enka chi herbal center omunom yenu ebi ni doso po de frempanimfo 0244 838394 0244 838394 Dr. Amuzu the penny doctor o sebra o mema yem no se bibi to chima nko adia meso Dr. Amuzu sebra obi tie me ne be ma na gina so pa ye bawe asete sapia wodi twi ani no oba ne bone nsa no braja bi jabia so otimi nhye ne nyinsen ne nyina yare obi nso na agene meso ukọ Dr. Amuzu atena ya obema ho nso na yese banku etifam oba na wodi ne ho a oye abo ahyen kura emma etimesre utimi nso oba nyinsa akọ Dr. Amuzu ho na afa wodi no aye honam ya sisi yade na afa tipaye eno na ma ho sa no ntem no ne nyina akọ Dr. Amuzu no de Amuzu garlic bitters abadwa so na moja ne dia frisa ne ye na Amuzu kaya bitters eno so no no bia esiesi oya funu no uju so twa obra bo sa eno ye ma de nyina na bibia de na akọ stomach ulcer esro Amuzu ke heba bitters Amuzu pi heba mixture so odwa so nya bi no nom eno so honam ya tipaye honam ya hyehyehye ne nyina se betu Amuzu heba mixture eno so ti dia de ma de ne jaundice ne fever nyina typhoid bedwane a na ya Amuzu heba mixture so ni do so pranko tafo club 600 kumase ya echemu bi atraso no no afa Dr. Amuzu 0247 776743 0247 776743 utiam ka Dr. Amuzu obeka mauzi hia cholo Alaska Star Enterprise na kwam yadru misrawo usi ufie wie na opesa abefu kwan so unya designs ahodo na afei the quality and original wallpapers misrawo Alaska Star Enterprise and ye nyina yakro misrawo hokoduru a omu ya Ghana #1 show distributor eba quality and original wallpapers enti sorry afei na nanu mahimfie restaurants ahodo banking hall ye besiesi abefu kwan so na ye Alaska Star Enterprise miso uduru no ma omu blankets ahodo a udi siesi hall a wankaso an ye beka so okoto na bruchiri miso ye kire kwan no wa hen kumasi adum ya ne boss fm dia nimhwa sanso ne be Prudential Plaza payi enka ye tiptoe lane ye ben circle mall enchemu bi atraso no fra last campaign for 0554 114878 0554 114878 government deputy wieni miso mo amaso mo ne so no mabre mumra me ncha magia home wate awurade anu asem ni miso sunsumu ade biada ya ade chinchini wankaso ade atum se aye ntoyade watu ni dimi yade ana sunsumu awade huhu bi be sha no da eyenkuda utie mi krai obi krai de kamia se ono awade atum se huhu bi ni di ontimi ntukwan ni nyina afiri ho afia bayifo obi krai de kamia se ontimi fafro mu awba aye sunsumu ade ni nyina no me no ka se Prophet Joshua Barnes oto ne safro na tie eni gisam se sadumdum ya ene na wotwe wayi na wotwe se won odi dwumadie kase bi ba ya kwem na mom enhyehyɛ no sadumdum ya dachna
osi nkonya obey counseling no aye prayers anopa no so pe no asi nkonya yewada eno so counseling no ne so fu be di ahia no akwan intasma kire eno wo emergency eno so koso na no dia honhom onpe onkoso onpe oyedie onpe aware onpe okwantuo ni atwe na ba na afa na chiwade aka no wo hu ni ba bia. This a mountain of victory asafo na edafiada de ye ka counseling prayers no emergency ni nyina bom na da kwasiada anointing service ye tie nyame asem ni abreki ni adome na otamfo bonsa na nim aguase ye wia ni asra ho kɔ fa kwa yiwaduma etimesre akwa he atwema twade Joshua Junction mesraw echemu bia transfer for Prophet Joshua Banks it was 0540 447000 0540 447000 Kwame. Oh yeah! Come on! Ishra 104.5 Jesus, my love you. I say Jesus, my love you. I say Jesus, my love you. I say Jesus, my love you. Morning, my love you. After my love you. Evening, my love you. Night, my love you. I say Jesus, yeah. Oh God. I say Jesus, yeah. 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 I say Jesus, my life, you. Jesus, my life, you. Jesus, my life, you. All right. Afe apani owusu adiomi. Okodi koko no. Nkata. Oni opai no ya no. Ana wamukuruchetu hono yebekenkan na obi ahu de aduamu abani aduomi mpacho kokoro na fro ya na abani aduomi ofo na vale you know mi vale ngeng okay yetinga kata no Aye Insha 104.5 FM. Tomikana ko hwekra tare bi Erabe kenkan mabushe mu nyina atibie Tomikana ko asana kenkan. Amansa bofo kwasi buafo wo be kenka de womu na wiase manyina atibia akwasi yanko kwa me mboko de na mi ado de nyame ase kata na papa de koji besiani nyina no eno na dai na de womu nyina ne se we ya dance die krata e kire se me opanyin owusu bediako house number AC 177 199 ene de wa high 177 pa chokrata mu asa na me kind papa misro we 199 but wa kotwe 177 timi na mini hobi ene gu ya 177 obi ama ma beka se ma hu na mpa cho house number na maka the house number for the share wanim house number AC 177 achena wo adwesu dwaben mansinimu say Majisika eye 7,300 Ghana cedis. Me de maji edia free nana kwesi keke tini din no keke metwa nana kwesi keke wono nso so ewo barekese na sika mekjiye no me de me koku ana de asi ano me ne opanyin ewuni ana ebohye ye ekamakomaku enum wo atase that is an friend atase na na me de aye nso ano de ensi ano de a me de akwakwaji sa sika ye de free owura nana kwasi keke hono ene se nipa meji sika yi free no hono no e wo tumi se ofa me kokoo no
edisi we koko media si ano wo ho kwase wote no mfie maako edu enson a ehya se free 9th day of March 2015 bosome miensa no ne da etoso nkono mfie mpenu ni edunum na kwa wie afie mpimienu ene aduasa emienu ana mede esia no ede akogye sa sikai timfinhie dunson ana ode ti sa akoko no enti migina weso di adanse se mede mikoko ede esia wa na mede menkrata so a ka ho nyina no ede ama no wura no a ewo ho tumi a ejina maraso akoko no eka ho na oba asie hodoma akwa me wo se ene se obi ani ho kwan mabusuafo mpo ni ho kwan to mbeka se kuku no ebi omukogye e de afiri papa no ensem na impo no se mawumpo a omuntimi nkogye sa nkrata no obi obe na dwe se ogye sa nkrata no na se sika ye dikosi awowa no ye kwagye ye dikoko disi awowa na nipa kro no esese otua se sika me kokwaji free owura nana kwasi keke hodomo ne sempo yese se dendende bia ye ntua ana se chinchira ye gye efodi a nana kwasi keke e wotumi bia se odi agina emra anim kwa me krata ande omu ano no Jefo krata na kwasi bafo akenkan mo bia atibie no baba spirit she no oka Sasambisi no one take the right action na ko fa the wrong direction na ko create confusion no be akokore station common formation na si are ko fa constitution abo investigation no se onu akwase commotion Allah obeda prison baba spirit my guy game Pidward baba spirit meda sipi ti opani akwasi adiomi kata ya kenkan ti sanate osi house number na sisa 199 199 ne 177 ade otafu ye man kenkan samo sinsan Pacho 9 no ho na ameyi Pacho yi yewrade na mayi besro we nya 9 jaini 177 igwe house number is obet kenkan wait ma kenkan let me akenkan also okratch ni nti kenkan me se akwasi bafu tinya de ahuso wati kenkan ma ye tie say date no ana house number no so esi me catch and David okrata so peta wo kan esi 177 esi 177 na se mo yam from so ho nti esi 177 e ho afie na 199 e ho afie 199 ni me fie 177 nso e ndi me ni efie na sa akwasi obi fie nti wo mkoro mko yire na o de fa kwa beso obede uzo de obi asoro e ba critical to kwasi wa na 177 for na mo kwa yire wa mo na sa mo yendai se de ho na o mekwasi wa no ti o kwasi no nti o ko na sabi what to go na me manusu simu aso won ti asia na yendai 177 for ba kire wa mo di ho na sa mo sa no na sa fum so ho anya sa ni obende mko 177 mbako no ni na opani uso de mi na million adioso na mfi baako dunso de ebinim ofa said the penny for kan crash for penny for kan say necessity very much to sign bad agreement mantini necessity compare mine to sign bad agreement and they say to be a bad agreement say my codis can it were bad na good see me na kakra me too me na codis can me ni scan de command so enti bra o kan na say me tena say 17 good years ti oluma wa hwa ye bad na say good sana me kan nese wan kasa iba o nese wan kasa hwa ebi ompa 17 good years wow 17 years anu den then so dia barano amonya sense wie obenden eti eno Helena ofori hata aka ama ohu
dodi ahide be fie on dia wan snaba ti akra mamusu na enometra se na yemfa nsem mfa nwo no na fe no ben makoye no se mo ko busi mo koye den o se mo che tuo no hu de se mo yema ko mo japade ti de woro no se mo yesika na mo de kodia na fe nkata we ya ko mo na atwitwa ni nyam no ma fa mo japade ti eno ama ohu de woro no yetiu yo aja me do ase asem no kan wo krata anu mu no koko fuo na enya ne dia eya busua dia but wo kai krata na o kire se onu ni koko fuo ana odi akwaje busua no afei dia santo so bio ne se o se ewura ma wu ye mfie nwotwe ni oboa ewura ma wu ye mfie miensa ni ene August ya ye wo mu ya mfie miensa ni oboa akwasi bacho sorry olmai ibeko Ewiase clinic enche bia because it's here ne mo asem ehia na se akosa ne ofa aye to mutu agwani nti we clarify ye mani na onsa ne ato so chansa we ese asem na beko court enyo ja ho kra ena mo hu eja wo se eroma wu ye mfie miensa ni me pa cha na August ya ye wo mu mfie miensa ni o ka date no mam date no me pa cha 10th August ena ewura ma wu ye ben 2018 me pa chan sabra na fei na me free pension abefie me da se akra ana be so tumfuto gu ani se roma wi mfie nwotwe ni ase mfie mi nsam wa ani wa ma date no o so date ni dia he me pa cho tie me ne enja se ewura ma wu ye ene ye sa tamu am kwaji sika no free ewura no ho no ene ye sa ETS no na ono mba ukoji sika 8 years ni 8 years ni na so ukoji ansa roma be wu ukoji ansa roma konekrechi Ulmai Debi ukoji sika ansa roma ewu na so 8 years na ukoji sika no roma so mfie mi ansa mu ani sa me de sikano koko no kwaji sikano 8 years ni 8 years nese ne roma tiase no wu hey ofa no wu olman tiase nim ntiase nim e roma wo fa so wi mfie mi ensemu ani koko no so de kosi awa 8 years ni na so no tiase and I said so be no film no se no we 8 years ni wo we ansani kokoni ko sia wo ana se na otiase na ni se ni olmai abani uzo de mi eja o ya twa ntro abi nya ntro na o jim sai madwene na sesan ye ani mentiase adwen san ni se mentiase jim mentiase tinu ekon so we mfie nwotwe ni a date be roma de film me sham akoso yankasa omani akọ Facebook sesi ana akọ hwe de akọ so ewo Nhira FM Ewiase Mu Nsem so akọ Facebook a Nhira 104.5 FM abene uzo de mi date be na roma film na hwe date ni ye na so da wo de ko je sa sika nyina okai na roma film na wonkai secretary no na ma me kai kata de he de me koyi ne mu wo fa se film de wonkai de to de wi bra wo ye ya nya yi na sa kura musie yi ne na so ti date to de film wonkai nti usu so owi mfie zeni sami na me kai mfie zeni sami kai olmai usu o krachi ni kata de mo bejo kinkan ko tu necessity ni ho nyina che na nwumre na fe wo fa so free me se mfie me nsem oni usi 8 years ni na se ko jisika no sami no tiase san ko tiase angu ono an ye koda anika na fe de na wo mfie me nsem na so ko 8 good years 2015 na ko je onso 2018 ya se da mo sie na me se e confuse me say na man ba sa and you put them right yetio fasi jani now you're confused is some review yetio paje yetio
we are no what I say. Akosa. When we are many pussy money. When we are many pussy about money. Sir, Cratano only dear. Akosa. Rama film in Fieseni. A Rama film in Fieseni Akosa. Kosa Buzariano. 3 years. Catch it. Oh, no, Mr. Nkochobia, Pacho. And Casamano. And Amohu. Mamuso. Akosa Transit. Man, we are main fat, Goraka, main fatty a pussy for this year. For crackers, my main fatty a pussy. I found me, Namuka, no crab daddy. Akosa, Chief. And Rama, I don't know. Well, near. Who in any? You said 3 years. Give me some money. Michelle, Cosa Musaniano. Also, Casadabian also a catching. Catch some cowboy crown on the house no master. Then as well. Acosa Busau, also dear Rama. One Casaunia. We in Femian Senny. Catch a Moko boy, 2015 Amocobon, are they? Yes, I'm not Yassi. Why? And sharing never ban. Casagumako from and sharing never ban. Draw him. Maybe you say, Akosa, Mokobo Crata, a Ramatiasi. Sata, not Yassi, 3 years in the end, not Yassi. Not Yassi. You must know a free. We actually know to be a cousin of Dao, walk up a kind, so say a cabby Dao. I'm say cabby, there's no name, say cabby Dao. And now Rama Akaboka Biatu. So Kai. Who's a Roman free? No, can say a cabby Dao. Because I say, let me say a Rama, and let me say a Rama cabby Dao. A Roma cabby. That's a word, no free. And some Cocatai. You're quiet. And some Cocatai. Debbie said, we date now, no, 3 years in 2015. Anna, Umfasa Mutu to Granny. Are they? Are they? Ono ne kasa nti me oka 3 years 8 years because say me years me kasa na se minyame kasa se no da so gira ho se no no gira ho 8 good years ni de me hu na me chemu wo fa o se 8 years ni on twensan ye on twensan on twensan Mitio, Jim. Maybe Jim will say, dear Mimu in America. Say, you who are here, dear me who, and fuck I must embassy say. Dear Minim say, what is canon? Papa no bam, baby say, more of I say, a bush or cabby. No mark where Omakwaji, Mammy Visica, send Pano Quaji, seen in your bamboo. Some men no Ramatiasi. I said 3 years in the end of Chassis. No Chassis. I don't know who's a 1 year. No film. No film. Trust it will call you or cut off which can be and send a Sescano. A didn't watch the microphone. And was say, Mamma, a Rama Quajin Scawono, or say, O Yanisika, some of us were dear fool, dear Yanisika. Now we don't say, Scania say, not this cover Jenny 20 million and a fa. And it obeyed over 15 million. No, dear, a silver and say, obey them on your say, or say, one a penny cake a casa, or so over money be. Now, dear fool, a man, the Ramatiasi. Chief Notiasi. Mubusano. Well, I don't got a main theatre now. And TV or buy information about that. Roman every. What's up, some other overall? Fine. You got to be here. Hello. Hello. Or two papas wrong. Or two papas wrong. Hello. 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 Or two papas wrong. Never Jamon, I can say. Hello. Wakatino. All mine. You go first up to Papa. Hello. Hello. Meet you, Rasta.
Rasta. Rasta abuche. Rasta. Otumenka Rasta. Otumenka. Oso dia akosa ka nyana no kre. Oni hone fa je ko diska. Rasta. Ntina ero Matias no mo ko diska no. Na ero Matias. No mo ko diska no. Rasta. Watch me here on studio ha. Me that's it. The mother is still pregnant. Not an here. The mother is still pregnant. In who the womb. Rasta Chomra, Umfakata no me infanto ya. Ne infansia, o chaba to aso. Me ko Ella Dr. Caesar so ya ko din komo Simadu, me ba atwan komo we so. Rasta so ni mu obechirem. Ti muntimi ntum futugu ani. Ense mo aka nyina ya record to bia no sana no a. Osisa pink room e bi so ansana no. Se de pani dumitia se 8 years ni no. Muntimi nsama no. Mo ba mo nko fadwen. Me busa ko sa ma wada tere mo. Chefa ko ho. Ye ma mo so o kina beto aso. Me dem ase. Live Ewiase Mu Nsem so 104.5 FM. Ewiase Mu Nsem. Eno. Aladi, amana ntwe microphone na e be din ko mo sesia. Bacho mi aha. Bacho akosa ni no fa. Bacho mo sorry. Opani uzo de mi. Bacho ba mo so. Mako kan to ka bone. Ye be dago no so ahu be ndukone free ba. Se sikara mo ko je se mu di yo. Se mu le roma na e kana na wo. Se mu ye de oni nyina e be hu. Eno bacho nso opo jansa. Be chance na ye ntam ye ko alaja so. Alaji bacho tan vision ni. Aha. Me da se. Eno chance. Akosa no fa. Mo die. Munim ko ame gongo. Busa ko sana ho yira. Eno bacho wodin. Bacho ye flema akoso ya sie. Mami akoso ya sie du. Asiedua. O dia ne opene uso dio mi. Me pa cha o me wo fa no. Ana okusa nso e. Me nua no. Wa peja on sa presence e dia asema. Me pa cha on nsam na me wo fa ne kan. No kra bia ni. Emu dia na nya no kra. Sika no e ya no kra se me nua ne koje ye. Na uni grandma koje. Me pa cha o tie me. Me tie o. Dia e ma ne koje na e ma e me nua ne nya akwai e ko bale ho koje sika no. Me bla Kofi Kwasi ne wuye owu 2012 eno ofri mu ti ofri mu no wona me wofa no ana ote ho kwaku asale no wona ne na tena ne ketom enti wona wofa no na ye adwuma na oboa wofa enti ofri mu na chese edin ma ye se ye benya sika ye na yie eno na ma me nua keto no eya na adwen se obekọ ho na bla wa ble e wo fuo no ho the NTM Ramanya to me call hono. Go on call her that. And I'll call ye until you acquire no. I know you may man Kobe, but or crammy. And I'll call a cotto mammy or some mammy be now or cohono. A deaf I phone man, and I'm so. Catobona and I am compatible here. And was a sister, as I know, see Abem, if it's obia who fear her. Yet there was your phone and a yana year. Ebasa na o mabu bla kwase a ntimi de man menti ase e na me nua ne kɔ hɔ no enti o kɔ hɔ no no sika ma me ne de ma me nua no aye sika 5 million o de be kyerɛ me sika mo kɔ gye no me pa kyɛw free one ho ma me no na me wo fa ne kasa wo free mu no me die ma nko de dot go no ana mo kɔ gye free no aye 5 million 5 million anya 50 anya 20 enti na me se ma me nkasa Nabi ya di man na ya dwuma no. Se matu ase kyena no. Minim sa. Matu ase kyena. Enti akwaya sensem no. Me nua na free mu no. E na omo gu ni funu animu ase. Enti am se ka me hia krata, se krata na ni wura fi. Ye gu na animu ase. O fa na ko gi sika no no ari sensem ni nyina egu sama no so. Sama ni sika ogi ye 5 million. Nsama nkombesi. Akoso ase edu na me ka. Nsama nkombesi. Nsama nkombesi. Ana ye de koye we kra no so nkopa abusia bai ne de ka ho ne de ye yie e de ye me nua pani no e de Roman ko 20 million me pa cha da bi 5 million me de sika de bra me e ho asa na me ka what a word Huni Valley o se me te anya me pega me nsa ahun tin sam na o fa ka adan na mo pese mo adan pese mo di ngo ana bro ahun adan sam na me o fa ka no kra bi anim me nua no o kra me
so oko oni me bla ba ko na kwa but me bla no no so afrim anka me memo no so aba ahu na sam no dia wa eda no manokra ni nya anadi adi anti sansa Kofi Aje so yadwo magazine rama boni ba no ya abusu o se ni o ye obika Kofi Aje ya pontem wase mama oluma ni no fa se modua Kofi Aje da na ju po so magazine den wase me ma o no fa se modua mo fa shrap nkanche iye ne ka se bisi o akusa be akusa ka be akusa dabi de afa na aka kanche yen dabi se be eba de be kura ne ka se mo ye yo na be kasa afiba ho wolmai bo prese Kofi Aje se modua mam e modua samo de ntodo samane so Kofi Aje me de metin ya wolmai ko emi ankonya asemu dai eno yen fan ko wate the matter is pregnant yeman ko ho china rasta shoba dance ni bia bia mnabi pacho mate yesi fundi for free de man ni for da yesi hundu kwe wum tuma muso eno ma hu eja enka ba powder san wate hwe no enka ba powder media me abutre nya abutre mo de mo man no twini mfie miensa eno kora kire se paper no nko ye na ye fojire mate de fojire nyina be hu ti abutre obi kura secret no kura mu kura do krata na chen so ye mu pa ebi secret na mu kura do secret na mu kura do ye be hu ni kura obi na mu nyai ceasefire no nsia ni fana mo ha tirasta ojonu bia obi amna bi ye nya mane gada obi na jesu wu obi ahwe no wu na dui that's ramete madam asem fan ko ne ko din ko mo ewo Ewiase clinic ye Lina energy tea e di party no to aso Ewiase Mu Nsem so nsha 104.5 FM ba e be jafo ha obi abum sima kakra na afia to aso Ewiase Mu Nsem dozo agama samu akaba yeah bro ko me jam se Pontius Pilate just me ko me jam free ho me dia sem we yes agama sa boko you about the bridge e so me kana ya asi me na asi that's how here Lina energy tea yes enko gone Papa come yes na Elijah Caesar Moreno one yes MMB W away num Lina energy tea W away agama sa video kodo jimi da say ye den chia so nko efi Dr. Caesar clinic Dr. Caesar industry Dr. Caesar suye Dr. Caesar bobo ano ewo Kumasi murum atwemurum kanetete adeshima gardens baby managing tungunam namna pepe ene ye de ma eye enhira 104.5 etiefo a momo chichini benche nyina Ewiase afana nyina sabre Dr. Caesar didin ewo nkuro ene mrono no nto aso baby a sanse baby a Dr. Caesar enuanu nu no wo bia na Dr. Caesar din wo ho abrochirefo eje ena afi de aniji samne se maamefo na nkasa omoma wan kwantum no omwa kasa be package no a no mde ama no omoma so omoma no omoma na omoma no so nya hode adwuma no so ma ne maamefo no wo fie ese bibia ededa na kwam kama ese se de akro ne se Ewiase aye frase ebedin to ase aponto ase edwabo bia no Dr. Caesar Lina energy tea epie ho ema bibia aye kama ene obi be wayi na wo serve na obi sa na o mama aduane adie ni de na mi ameno mama aduane timi ada just ye what I say Dr. Caesar's Lina energy tea ena sesi amno kasenzo Important to say, but on your miadon, I have Prophet Joseph Mensa, I'm actually feeling problem bang, and I'm on the bar main chain. Mobile am March 16th March in Muna Mobile. But on the correct, dear problem, and I how. Mayale, I'm a duff for more, meeting me sorry, Nancy. My name, Doctor Nubibri. So, meeting me sorry, Nancy. No, I lay bang. Metefi, according to doctor report, just a stroke. And the infant stroke, no, Sammy, a backano. I'm correct. Okay, Pepe. Now, I learn about how many years and how many months and son are mobile. Yaliano, a camera and a top for Bruno.
21st April last year. Nti afili pepe sabusumu ya mako doctor ment na so ba bisu ba kan ba ba na otwe no sai function na ya so yem fa ni se oba okọ ya le kan na oda ho na obeye bibi age so mbe pejao sa na esi ye na etisa the dofo tio odifo adan ko ana me yire mi ma de te dole ma no e si ba mu so di ya de si no e di chama no o tumi pejao won san fa nya hwe etimi anti wo ba ha no prophet Joseph Mensa me ma wo dan na me ka asan me pese mi hu edika no wa kire se wo ye nyamusumu mu ya nyankopon asem a odi a hyeto konkon mu no na ade adwuma de sa yade ni ya wodi bible no eye se de o kan le radio so no emu le da di ma me wodi ebisa na me kan na o kire ya de pra ha me aka se basabe ade na o ma me na wotwe afuma me da me ntumi so le no o ma so ananti na me no me kwa ni difo kasem a mpa ho brada o ma me ha ma ni se me mfa ko ye no brada be ko ye no na ko bintam tu kwa de ma ni mu ni na fa ye da amfa anye ti ya wada na me de ye nti da me start ye do ya wada me na o me so le ti me so le ye no jina ni paso na so screen ba ni na ho chali na ti ni fira ni se omra be hwe wa mountain de be ma bre na tena se na digita afia mi digita me fira ono ni pa ma ya ko be di fa ka che se na ho chali ile na de na ma so na be teni fira na wa ho jawo nya wo se mere na sa so di a obi am sa so mu kire no jo wa sile ka kra ro ko ida ma bre na me de tena se metime free me bedroom no anko hall me dem mu mi se me yan fa so de am nanti ye na so na wo nanti o ba nanti o so na kwa da ba nanti e du di abo se bu di abo bi ga na mu se wo da fo de wo ti na so e gina se ya so ubetumi aso ma sole na amanfo nso ahu so pejade no so mu a peja so na kupo so bose na kupo bofo so bose ya na anya so de onante ba na manfo hu na kupo bofo so bose ba nanti a that match ma na what was sorry no nanti a ni bia se ya de pan so wo bi yesu piro ampara me sorry na what me so dira holo mo ngi batimi a sorry na na fasoro na msaya de sa so me sa mtia ne me sorry tutu na mo nanti akwa me hall epepi hall akwa bala dem kwatsa me plastic chairs so ama fe me yele ne ma na omu ye eja sabra na o yiro ma hudi omu ye ai me ba no otosi mi esano de mana pe na wa manya no ma enam se mo hayire ni ni but wa eja o se ba ni ye den oba na ka sa alu husu ebi se na me timi ni dimfiti ase no mfa se bo so na dia bo be 115 days me ni dimi ni musu ko se bi tie bi abetimi ni musu ya de na wa musu ni so ya se da wo ni po sa nti eja o pese wo kire tie fu mi ahwefo se wo ba ha no me ka tell say 1 week pe wo be sale because first day na mo ba no o mani le kuta omu because ontumi engine ho nti bra me ka tell say no ye 1 week wo be sale na wo ko ni gidi na me ni wo dire ni wo say kan ye wo ready to be tin ye no na mo di ye se prophet Joseph Mensa na so the car ko fe je mi na te basa me ko de hoje wo se bible dia bible se na ko po se bible fa ye de ya fa titi atiasefo ko fo ye de ade etitie
na mo wa de bless what me de tetia sa di so ya dia me kwa ni fa Matias nti papa sisi ame de wo kolu na na video no ye hwe sisi ade na hu se ampa utumi nante utumi ye bibia me ma another 1 month be ka ho bio mu no oh wan kasa bon sa ho de no wanya ne brane mo we de prapra kwam another month bio mu abeba no e ba record so aba no ba wo no ba o mana no mo ba no nkutokuta o mu na betena se ne ya record no obi hu se the prophet Joseph Mensa meka no enye ntro na mum eye no kre e ti ye bia ni pato abafa mu tie ye adanse akefo ogoro ni ele e kasa no ko bi diri pa dia be mo diri awo ball bi to bi tu dia bi dia ko bi awo bi fire no ogoro ni le dia dia da ji ball da foforo na akoti sai police abefu sha homa no so ne mo akodin komo de toso miensa mami wo fia wono nso ne ba ma ayare a akodai otietie ma o se na ni fry ne be ma wi o sanse bubui ayare hosem da kwa ko hospital anya ye odne ko konfo da bi de adro be kana yese odi adro amene di adro afedi akona de konfo ne ka se oba ne se ofri mu a eso ba ro se kan so akwana fi mu ampa maame no anko ro se kan so nam so mo ne manyina no asemato won asembe na ato wa mo e mo de no so de hun komanda nye Ewiase Mu Nsem so o waja santima boss wo ensure 104.5 FM let us me answer ya ntumi a eno so beto so nyame ya adoma ochina ono wasi ni fi wato wall obi esa koto wa fa fi no ho e asembia no so no de pa e Ghana obi a head your pe so emra ha pa de eto ankom so be so hu de ko so mo de na ko Facebook na wasache ensure 104.5 FM de ko so nyina so be hu bi na fa YouTube ye ensure TV plus ko umotini so a ya Pemsan TV. Ema, nti o pese ya ni jeune bedin komo. Ana o frɛ na be how dey am frɛ no. How dey? Na be how dey ni nyai. Me ba fie de me kasa kire me sere o. Se me ba ba nan ka o ma me kasa. Me kasa kire me san ko mo an kasa. Me kasa wi nso a. O miti me aba ba kasa. Okay. Nto mo nso ka se o me ba ba kasa. Okay. Nti betu ya frɛ wo mo. From na ni o mo ni nkomo e wo Ewiase Mu Nsem so. Opeso hu dia ko so mo dia ko Facebook na ko hwɛ e bra so o frɛ honhom na yɛre na di nkomo no mo dia ko Facebook hwɛ ko Facebook a ɛyɛ insha 104.5 FM akodai tumi atinimu anoden enema no edoso etete no nso so pɛ sanse ajapade a nyina na dia no twede bɛyɛ adwuma sanity Ewiase Mu Nsem we ni no ko ne pala ne ro attention man punye le ite e ha ma pa ye season le te to mami betan de trim sorry betan de trim season le te to ya ko so man trim je se o ka frafra fan mala obi afa se sia na de hia ne wo mo nti ese na ye mo no sanse oni mo bi o de bo a wo mo nti o se Ewiase Mu Nsem for dan nyamu tie nti ye mua na busuafo yi bi na fidin afa se sia eno enso o kan nya o se sen me ba Cash. I was on the back. I was on the menu. Yansa 9. Enum. Ensia. A bowrano. The money I could fill with the Koshebi. Also, no, I can't need fair home no na any mokasa. Nti. Or Facebook or Modiana share. Ko Facebook says here. Ko Facebook. Insha 104.5 FM. Basa Nadia. Cash. Ewiase Mu Nsem doso. Nti ona yesa no. Ona yesa no. Cash. Yeah. Mama dia ko Facebook says here. Ko Facebook no I share insha 104.5 FM. You made it on. Kasi bua fo manen ko na shi kakra. Wa storage na ho. Man ko shi. Nti e ba se ya no e ma me se ya no e. Hey. Wo ye chesa. Hey. Ajubre. Hey. Ajubre. Nti okasa na wuchrim. Why? Okana wuchrim. Osisai. Gifty, osisai. Kasa ku microphone. Oso mo bakasa. Hey. Hey. Aba. Masane. What's your name?
masane o wo ne hwan mpacho mene bankura bana one bankura bana a wo da kuro be so me da timiebu oda he me da timiebu aha nti una be so ne akware ayi adwuma me na me pese me ne akware ayi adwuma so ho na akware ohu ni sen me hu se akware no ni suba ye ohu na aba ni se na maami on pese mo ha no on pese mo kuri san se tumi ya ba no so no emo abe na wada no ma mo de bu akwada yi ye gina akware na ti mo gina ti ohu gina maami na ti na no kure se ne yapani na pese oku no no kure no kure pa ye ya yi de mutai san se asem ni ti ye no ya na bo ma mi amane se hu ni e ma bi se nti wa ansole a papa no o se obekunu sa nti no ye nti no okunu okay san se wa se akola ni wa ni munya akola ni wa ni munya okay nti o se o mukuma akola no mo bekuma akola no ye gina akola na ti no mo ntimi kuma akola no nti je so mo de fama mi so to mukuma me na o menya akola no se de nka niema akola no wo se nka wo de ma ne mpenifo no wonye sika biem te basa na no manya akola te yenso de yigina akola na ti ya ko bu akola yo ye din kan asane akasa meme oba tan na akola yi ni papa na ne mame no mutimi nsi se papa no ko ne krechi ko ne krechi no na mso ma mu ko ye yi so okuru mkuyo mo yi no o masaba te na akola we no wo tene na ho ne na azangeo kono na dino no ya ba fan sai ya no tene azangeo hey okay why yo na sa to me na say o person akwa ye adwuma yi ya de na woni na no so no de ye adwuma ne woni na no so abusuani na anim sa abusuani na anim o busuani na anim tumi no na tumi na no de enko ha do so sin ko na be ngwa ke ntina onu na mpesa mo ye adwuma de ntie ye obi na de ye de ne ye adwuma sanse ya no ye tumi na di akola na chi no yo yam some fool some that's bad dey come my di ejuma ampa hey yenso ye bompaye ye bompaye so fire yankopon ye to me no ye bompaye nti na umune ne yamasa no ti akola we ne ma egu ne sane ye to me se de be ye sane ye timi kasa hey hey ya sane tie okay na when ya come na say ya dun system we no nya komo no say me see ya kasa betuna ko Facebook chomika na ko Facebook na ko hwe de ekoso wuti radio hu a obati de ekoso na nso so do info ni ka ho na hu se pa na ekoso studio ase enti hu medika na chane na wo kasa yi chomika na ko Facebook a na wa search Enshira 104.5 FM de ekoso onso obehubi enti sa ko na mahwe na kuma mahwe na dwunim oyobi akwara mapa enti na pesam no ye adwuma no akwara pa ne sisa na tie dia eni abusuafo no se omuye akwara papa ye wi no mbekuma akwara nsa akwara no wani munyam akwara no wani munyam okay te wo se omukuma akwara no na enso empenfo no ye ni kuromfo no edi akwara na echi to muhu ye na omo se sa na tie dia omo ntwe mane mba sansa akwara no omo de ne be ye adwuma tenam so ma mu tisi akwara no so de ne ede ne fa o ha mu ina ya lie ye ne ya lie kodanda mama mi tini sio he hono nyasa mketwa ne so na mo se o mo pe kwa me fa so mami be ma na ni abere se de be o meta mami achi na mami akuma yefita no mami akuma yefita onye obi adwonbone na mo se mpo ko kasa be de yakoso no ana de yakoso se de aye de o ntumi enso mo bi mu a de number ye de me de mi asantini nti no akwala no ono no kuromfo no o ma fa no enne ayasem no sense o ma kuromfo tumi no den fa o ka tumi e fa ni bakoloko na bakoloko no wonim no bakoloko no minim no sa on ma wo so na no o wo so na sense bakoloko no kura poma okay o kura poma
Tisa who me fan bakologo no onu okura poma. Nti ona wo so na se sie yi. Na we no ya nkasa de sumana yen de we no okura mimi ensuo no omo so ekura nsuo tumi yesu man no eno omo ne kasa no no omo kasa te se nipa nse nipa ya nso nti na ma ye nso etimi kasa ma mote en kase omo kasa te se nipa te se ya wo be fra na obe ka fra akwana pa obewu no okona danfo ana ka che ma mi se mi bewu a twebe nkoda no na akroma amfa nkoda yi anko no correct so hu na okona danfo no kote duase oboni chances ana osinta se de order no amko he na wawu no correct papa no wani no correct papa no ni ani o na ede no hu so bewu no ni ani na so no na yankopon yi kira no yankopon yi kira papa na se niema yakoso no nti tumi no wo fie ho na yamma akola no so na akola no edi na chi no na tumi no wo fie ho nti etimi ka papa no ma papa no bon hwirama he ma me wunim se ya na papa no wo bon hwirama papa no kunu ya won ta bon hwirama wo bon papa ditia no kre wunim me ma me shushu asotro opadam so no kwa bi no aja me yire no me ne bi dia be dia kra na e ka mu njimi mu ho sa wasia fam wafo mu di dia mo hwenam na mo no mo nkwan emwa me de bi fraku nyine no jamu ya fra osan ya fra me unne no wose me me ni me se ai me unne wo ya hwan jimi fo panya so osu obi ne ne renta jamu me se jamu mo wa jimi kakra na but mo me kwa wunim me ma me shushu asotro opadam so no kwa bi no aja me yire no me ne bi dia be dia kra na e ka mu njimi mu ho sa wasia fam wafo mu di dia mo hwenam na mo no mo nkwan emwa me de bi fraku nyine no jamu ya fra osan ya fra me unne no wose me me ni me se ai me unne wo ya hwan jimi fo panya so osu obi ne ne renta matia abese fa kwan so yenya ne kuna osu wo ya de e ba je na ya seso ma me jimi fo na ne du na egu ni tiri so enya me na fu ma no ona na fu na de no wo sesa wade ma sesa ba ne nya ne ho kwan o ga se nya me ni brown enya me ni brown jimi fo amugu ya wo se ya fra osan ya fra me unne no se no pampa so ni tiri so ya fra osan unne no se no tiri so no pampa so wo hwede na afi ni ho meje ne ni padua sabone be no aye wo sa mere no ho ade ma ware me ya ne ho ade e ma hwan aye sunsun wo ya ne ho ade ma hwan aye sunsun ya je wo san 5 cities ho ne bo pa no media me nya obi a ne bo me pa akoma ne dia me bo pa sanso fo ne beti jagu mi so sa no ena me ko hinta na me bo pa nti pa bo ni so ntimi ante akoma no wa wura honhum mi sumo sunsum ne yakasa nti fatim de to nche na ye ni nkomo wa ano jimi anoma ne be keka hwe fom oni oma ne be ka hwe fom e wo studio ha da mu wasam na mu chiri ha mu di no o ya honhum fin unutumi wono so mu se mi obi amobi diabetes yare obi amobi endam yare menso da fue alla walking so small menso da fue yasi musando so ba baby sorry menso yasi musando kaja usija gwong kajagum na tita danko my ears are open to listen to your headphones. Teacher Adanko, me dasi pi che wa kwenkwe wa so na wuti Ewiase Mu Nsem. E wo agi asantuma aboso enhira 104.5 FM. Ini deja usu mampo kontonchi. Obu a ehi akumana na wa kasi bituba Kwame Gong. Jatani ne. Odi for Joseph Mensah Elha. Sansu na amansa bofo kasi boafo na caveat probit enkoso hene krobisu ma hene ene ochi krom assembly member. Agora so ka ho bi de pem omunyina beto mo ka video so ye de part 2 to aso e ma won so watie bi e wo fiefiem uko Facebook a insha 104.5 FM and YouTube ya insha TV Plus uko umotini so a pem sign TV eno mo akwa ba je papa ya mane so bi antu nka wate pacho farmers ne kata hwene hwene ye tiantia se kwa me gongu die nti ye mi na de no ho wan hye ne ye hwechire nko se de be ya be fitiw hwe che hanako Chihano said the bear, as soon as you come up. Chico, and it's saying, Nebaketua, I could end baby, I could day. It's for Catafini. And then be a coach, cover my Akodai,
edibi what we be 5 times a day nanso akodai wonya ne nan asem sebe odi for Joseph Mensah kofi akodai nim kodai wa me papa pa ni me se akodai antwani mba ne mo ya twena fu bra na fu nko a yempese be hu nanim na fu nko na eso twa eno mo akaba ye je papa the fro say me pa cha me de Abiba Hamidu adi mfie say me pa cha mo 30 years mfie aduasa okrom ne he me pa cha tesa santimem ha na say you okrom me pa cha me free boku wo ye de ni ba cha me kusa asini oh okay muna sitanga ha mo ho so ti dinda sitanga me pa cha de what da matira matim pa cha cha de titi bo power you ebe you what pa cha you now ye ma ben me pa cha me ye kokoton ye say ye kuafo mate Ewiase Mu Nsem ya de awutie me pa cha ade ebo mansan me pa cha ebo apa yo animre me pa cha imre de boko ya wade na etwem ne bosome ana me ba ne ko school ti me koton ade a me ba ya me be ya hobo akwafu na oba esema edro na rabi de blame me no e de ma akra ne de blame me no mo ye no ade ye me no what did you say me pa cha 9 years oba ya trust me pa cha penyini no so 12 years ana me say rabi na de edro bro sen a de malatifa no so on family me nti me pa cha me ba be ma no so no ko toilet mama na enwie mkura na me to ano ho anse de edro no de malatifa so on fa nkoma agia ase me mfa edro bia malatifa no emu si na latifa ba ha say me ma na edro mfa nkoma agia no yale wo school anam sa si osen a oba ye okoye ya na ma me so ma ba toilet anam sa na be se me yanko agia na ye mle da ho say latifa so de edro ma ne so on family nti wa ye mle nti rabi nba no se latifa enye fa na mde edro ma se fa koma agia na si na wo aba ha se me ma wadu na fa koma agia ana me se me ni edro dia na sa agia yale ama ne mle afie na afa de edro na mde ma ho am se latifa so ate de rabi uka o sa me de edro no ko no so onom enti na me ka se eye rabi nti se me ka se eni nwa ne de obenom enti na me ka ye ana me se sa de na wo ye menye bi nwate o si yo ana okọ ni school afa me sha me ba no ontimi nti nani enu ane se no honam aye ne mla oda ho no e wa na me ko ka kire malam se malam se ni se na esi mpa kire na me kunu so atukwan se ni se na esi no so wo bo fra mani bi nwe ana me si yo me wo bo fra ho me so me ko afu me te bo fra beto wo na me de ma akra no ore ye ana odaye ba na adwona na akra yi nsole madam fu bi ba ho na me ka kire no so obobon pa ya ma akra enti mpa ibonu ma na akra ne se ma mefe ana osore no no do fe pa ofe osada wa anti ne ko fem sa ade eche na me de no ko clinic wo yo ho yes aso nko bo headmaster manie na mo se me mfa no ko hospital na me de no ko ye me ko na doctor ma mi ndro na me de ba na onidi me di ndro ne bla no de se odidi kama odidi kura se ne face no enso efiri wo be pem sa amle ya da ne ya wada na no pa mba no ko toilet on ko toilet bi e bosumini ba chenti am se me de me fa chan wonya ne nan ye na ko ni wadi bia so hospital nyina o ma transfer ya akobo ase ya kwatwa scan nyina o mu so mu hu ade kwenta akwenti mi nko toilet me ba cha na ma me so no doctor bi okofo dwa me fa ne mla me ba doctor na ma ya ko gi ya kwatwa scan nyina o mu so mu hu hwe endro mama ya tuto bi o mu chile do ne yakoto mu chile ne yakoto nti a doctor fo ko me ye do ne chire o mu se wama wo ba na edro me sa mama ni wo so san akoto bi na san fama no me koto de ma mo so ba ni nti odidi me so odidi ko fo dwa doctor ho no mo ma me ma akra na aduane ma ni di ni nyina no mo ko mo se yo mo e ba cha mo anu beti ma bo a me nti na me de me ba na be mo asana pe ba o ne sa akra no o ma nue na obedi ni nyina ne so mo hwe na mo hu bibia o mu hu bibia ba cha scan ni nyina wa ha se woni yim a che se na doctor twa scan o ka say doctor twa scan on ko se ne wanwa eno was akra no kwese wonidi nti me akra ni didi fa me simfa acho didi fa wo bi won yem wo so wa hu hwia wa akra ni yem aduani bi ani akra ni yem what a word huni valley e ba cho chomni ko Facebook ho fa you scan ne esra mu kotwa ina fa na me hwa de ye de ani ai bosumi ni akwara nya nai doctor ya postmortem ni mba nyina abra akwara ni nwuye nanso so hu he Paul table isu na Pauli Paul table isu Paul den zoom ni nyina na atifo tren se be Paul be hu ni ye fa eto na fa we tu ha sanu ye na emu ne straight na Paul den twari nyina doctor say yare bia ha akwara no wa hu bibia
No, still akwara odidi pa. Onyane nan so. Onyare. Me pa cho onyale. Adana oye mmele na ade chi yam de no call hospital ne de. Edi be 4 days ansana no hu sisi no ho so. Efiri ho onyale ne ba bia o si ni ti. Matilda, we are constipation kan ho me kaja nan. We are constipation kan ho. It is doctor try ni. Mbacha. So say bisa senti akwan do didi. Wo say bisa me senti me say akwan ni didi fa me say no say. No one went to no bisa sa na akran no me so didi pa obisa me mpre nan me sem pa cha akran say so didi class in first no. Na so 1 month onya nan. Onya nan. Ono so an complain ni afia ya. Me fa che de obi ma me do say me omo mu ni ma bibidro ma ma fa do say me fa nsa no be kra eduro no nkwa na be ba toilet mma. Wati NSDJ kindo so chena kakadru. Eduro no nkwa na be. Ya mana dia che kakadru so ya mo adru bi se fa no ho. Mfa cha. Doctor no di ko mo adru bi a be tia ma na ya ma emra se be ya. Me pa cha o chire duro no ko fo ya doctor o chire duro no sa me nkoto me ko yo say na da na doctor na ndika ma na duro wi ansa na preko pa o ma na duro wi mba cha duro ni nyina wa ha e wana me bisa do story and say duro de na o chire me say mba cha me ba wadi ka anum ba ko ni wadi bi asasa e bi kra na san wa he akra na no wa nkoto no say sister ampa me say ade ana me chile no. No bad num no he. Mbacha no hwe me. Oba num yo. Mbacha o se edro ya akra miliska ana adado ye no operation we ya na de ma no na aba. No still me ba nem ko toilet. Na me ba akoda na o man se edro no o dia no. Me pa che ya no mo te be ye nyina ka kasa ba ko. Ono se oba. Me pa cha. Woni we won e pani. Mbacha no obenya 16 year na JHS. No so man do be paracetamol. O so man pala. Na emu na danfo ne nam se ono tam okoduru edro na emienu na de boa se me ba no number akope ana to ba ko na aka to twere na danfo no so okohu se edro na eda ho no eso sene pala enya pala de no komu se to ba kwa twere no me ba no to twere mba no se che so me pa che de bi na mini ho no nti waka che na ofu se no de akola no amana do bia no me ba school mu na me boy headmaster ma no say minya agote minyina ha ya no osoma na nkura ne bi na makobo ma me na ma me ba na fia to so angel dominion international sorry e ho na kwa me gongma pie one na beneficial friend purify and sanctify no e de bible ni safama no e de we kan ho angel protection oil Psalm 91 and 23 no de ma odi for Joseph Mensa o de dijuma pa aboni pampempem unko abuhye den nyina na sususu etotwa angel protection oil Psalm 91 and 23 yare kwankro betu ase sunsum attack nyina e transmogrify nyina waren sensen basa da bia jadem wako cancel bre betme Satan Lucifer ni dom na etete wo unya angel protection oil Psalm 91 and 23 akwanti kwa na sia e bia ntentem na o favor unya Psalm 23 papa ache ja adisa agrada yedma pa me kan fama na ya itomikai na bra enshira bajo de na pepo na Asapo Konongo King Solomon achimoda anti akobam enkoko Germany Frankfurt Peter Osemansa US Virginia Roxy ho London Mitcham CR4 Lady Benny Street 91 900 Gent Azagi Abati enso ho ko sha odifo Joseph Mensa Kumasi Etmetim Tabum Bola Junction me pacho Joda ena ebranda na fe enkran ama saman Sadim Jarvis and also countryside Yawade bia enkoko Trado Salvation School Dominion City house question bia odifo Joseph Mensa ofia enanso Babo no kwafo no akapa no kwafo no ebe kasa okay and afei mama dia push off money odifo eninkomo ebra ofi hai e 055 44 77 959 055 44 77 959 0504 604122 0504 604122 Akiba Tablet Service Akwantio Connect Yefedia Bie Akiba Adaruma Obeso ko Canada UK and I say US, Switzerland, and I say Japan. And here for one person to come, Akiba Travel and Tour Services, Ghana Tourism Authority, and the stamp question at Muse Pine, say Visa Honsem accommodation they can be on Akiba Travel and Tour Service. Kumasi Akotia Line, Central Mosque, Pusa Moye, 0244 219 836, 0244 219 836. Both of you come never in Tosso. Gosway Caskets. Baby a tofu ndaka hu ana kwado se konya ya nka adu eye Gosway Caskets ana ye kan fo ma wo wudi hie bi afrimu na wo twere ho ahefa na menya ndaka papa a efe
Godsway casket na no amabere wakto yi wono a ho ne kwaje no fe ne atwe ne dia gu ho udya kwa bosi ya beko ne wrap on kama wankasa pese en design de o se de open na eno so ye Godsway casket for adaroma ana wo mo beboa wo e bia de hie wo ye so onko asori nti sofo bia so onsie no Godsway casket sibra ye be ma sofo pa na okwa kusie kama ayo som kama de ama no eno achi se bia wo pese yankasa yem ko ba mana ye nya no bibi wo de fa de nyina hye ensa ye be ni nyina nanso so se bia wo pabruche daka no bia de dade pa bo tikwankwangwan yes empro no eno bi na apede ama ade so a na no me ko se no bia be gibi pa fe na de fu na Godsway casket na ye ni nyina na se wo pe eniema ye de ye hu bibia no na wo pese ni nyina bomba bi fa ko a Godsway casket ani ebe kamfo e de ama wo tumrika na okoro hot man anim te sanklato uduru ya na office wa condition kama uduru ya otrase a na akoyi nsuo na ayi mot ba ko no de go plate no de abro no bo wie ya no bisa mpa acho e kwan so na anim te kama na wo hwe da chi kwa wa asafo leba one baby aka na cookboard dan no ana edi enhwanimu bisa anklato ono ane telephone number enie 0243737457 0243737457 Naturalin Company Limited Emarmuntie we Dinat capsules a dietary supplement emanyina and say nanseni basa ekoso ahimje wa mpacho enkoye owade begu yellow green white enkoye uhia Dinat capsules na fe ukompaso oti yapa ovarian problems unia tinka Dinat capsules na miliaba so koje na sesi ahimfe no bia na oyere emu ayede prostate capsules Proslav adiesa ojo so se pipe ta na dia che enkoye unya Proslav capsules otinka se country danda nyina jo so nko Proslav capsules ojo so anemu apaya me pa chonye ntafo na abewo oyade kope Proslav capsules na say o boss no o to say Ewiase Raj King to say Ewiase and a DJ Clinton o boss no Ewiase do say tennis ball e ba cho enkoye unya Proslav capsules continue says yo Raj King and DJ Clinton Vita J e ba cho say boss no do sa na episode to boxer shorter e ba cho and that Proslav capsules o bedu esa na ese socks ari nko shemi no gum no tata dago no e ba cho wodia me ko di Proslav capsules na se seminia ya dia true man obey true no ya man enyina so nche na si ntrase oferadia true man yese no agemu a true man why week true man atinkani ho a true man enyina fi Naturalin Company Limited Haba Shobia, Pharmacy Biako Abodin, Edibeya, Dinat capsules, Proslav, and Afe Truman. Pusa Moye, 0249 017101, 0249 017101, 0204 616161, 0204 616161. Universal Prayer Camp, and Edward Druho. Empire kama nyaminsa wo bom pae dim pae dware pae edem pae katae ho tumi bi ani ho oboa obedwane kra de fu abrobo ma onyi wa ho fadie na asori amekan pae bobie ewo edwira tia woni che mpobi kwa no so no ehodom a na wosofi nyame abie nani a wohu niam pii wabra bom de ekoso bia nyambede na de akyerew ompefin wukwada bia counseling if you are a partner, see, I could say you may see Friday, worship. If you are a partner, or trick with empire, you could see do me. We are not what the watch night at 12 to 8:30. Pepper, could say how much 9 pounds bedroom. Because the other day, sorry. Ya dum paye dware paye so nya me asem ye counseling if you are a partner or twempa you could see do me. Na counselor sa to so na bibia e kama na tie ebia na wokwa wa ana ebia wankasa bebia me kwakra medahin wo se enye problem kra obeja bebia wo duti beto na wada so afru nyankopo otim koda no akwa fasting dadwini koda na nyina edwane also for that safia no the Prophet Joseph Opoku wo se bra so yo ba wo peba wo dwuma sem nkrata sem wo bi na eto ti babusua so bom todwe mu nyina ko so for 0248 889 194 0248
889 194 and I say 0507 564 820 0507 564 820. Mami kosowe se brane be so no hwe ipa cho tigana ha na sunsum no osiesie wi kama kama ni kopi abrochi osi mami de sem ni ko abrochi ampa watabi na kodu abrochi a ose abrochi fo nyina mi musa na nwumre se eye sunsum awade spiritual attack adwuma sem na enkoye kata sem atiatwon wota na wai wuchimni kaskala o de boss na huri mami kosowe se musa se promotion hia bi wa ya wonko emma abrochi we ni ma sintas enkoye kra na nwuma mi kan se buza mo ni nkomo na oncho se sumbi tumi bi obia enyankopo tumi do de yadwa mami ko so be se puaso pushoma ni eni nkobo 0044 7908 469914 0044 7908 469914 0044 7908 469914 na Lucifer Satan in the drum in never 3D now free plus dom abrocho or say abrocho from Kwagana for Munka Hubi Talita heba mixture ana e woja say e dro back for wa say wa fa ba bia mixture no ni de Talita heba mixture e mixture no se wunya bi pe wa wie jade e koso nipadua nyina no e be yie firi ho no mama ho to ye de fishe duo nunum ana ya research aya de edro ya badwa so Talita heba mixture food and transport agiatum na wo so no awurade na afrafra yi se wuti na ya na waposo wo adwuma kakra bia na wabre afa wi na wo fe wo bofunu Talita heba mixture ana ye kamfo ede amawo edro ebibidro ya ana ye de aye hwe mframu papa ewope ana ka ho na wunya bi na babo sa koma no ho adwene sei fom na nipadua no ho ato no na bibia kama na wo Sax Pharmacy ebi wo hono mo have me pharmacy asafo also chemist Ashtown Best Life Pharmacy ewo Ashtown ana afi Apidank mrum Kolinak ewo Ashtown Western Pharmacy Bantama also obenya biato pharmacy any chemical shops bia no kwa also pe Talita heba mixture na etumi abo na o hwe Miracle Herbal Center wo maso no ewo culture center wo be apatakase ase wo number 0243 329 338 0243 329 338 and I said 0244 454 757 0244 454 757 Wabefie udufie no wabana wiaduane fufu bambara nampotwe na supi de ode tia fa kyen na akọ so akọ tia pia tete e ba sa woni be hete na utiri ya estro ha edro ba ko pe na American farmer wo nyadua heba make sure if nyadua heba center te fina kwe unam yo ya woni yo nyo awati aguso nyadua heba make sure to mrika na ko ju tentem keju heba mrom Abidjan house na fiatonsu Monaco coina mrom dali heba mrom Fediman scale have me asafo na PFS so tafoni road and no ni ko ko do so poni bi to bi nyeska boom Nenum Binaya Hodin, 0558 565890, 0558 565890, 0271 417669, 0270 416669. JHS, I can see in share family, dear ba. Na yetu esa fresh schools nyina JHS fo nyina mo jim hudi se mo nkora na mo tie kasa me se ni nyina pepepe na obu be na oso ba no o mo tie ase dia fo mo bra na be jira dwumadi ni mu na ye ntoto nkora no ye yankase ye kasa ye kana hai say wa santimam akmamre ne amane nyina ye nkora ne wo nkai o mo bra fi ye to na sem tetimre nyina ne nkora obusa no hwe onim hwe etitumi kai na be register na sponsors ahodo so a mo pesa mo so be ka ho bi no mo nyina betimi aba JHS akansie HFF ane de ebremo mo nche no so na ye mu bube na ye nkyerebe na ye nyi kasatome ene de ka ho nyina na enye kama enti schools ni nyina ye to ensa fremo some registration na M1 kwada no India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace
was me can't just akora untimi nkasa na se untimi nante what form mama was mama kompum enko si da ben India se fane bra enkuda ebewu ojefu na otu ange ahina se no yego wa bi ekura empa chon fi kwani mu da no adwonso untimi ko dwaba untimi ko ye ade ko sana de fa he omode ane ko India so ye be ma keteke jamana boy se VIP ne mo trousers ne be sa wate shape ne be sa go no syphilis in the tuase on so ye warim se basa spiritual marriage obesiesie no promise and fail hwamodi ofa no kwa India se bra small scale mining muntu mi kana monko asase sika busu na musu ko amu India se bra ade kitu abi na mfundu sika na so nya sika bomu ate aton se muntinta mani ntwa photo no aton India se mi kana bra tentem love me alone abeda mi kwa to the Evelyn awuso aside do mi kwa a sha manfo no a show more wate love me alone sanete ahina go bin 18 muni signboard ni pansa wi adamu yadma yawada if you're a member and I question that push off money in any come on 0240 55 3682 0240 55 3682 0208 297 825 0208 297 825 Hello Bitters Casa Preco Property and sorry and Sabia Mango Tony Pusepa and your Fuisa your trouble association Nubra Nutai Hama Hodo dia womu respect assume wouldn't master so here the Preco pet ne could do yamwa oh jai and I mean more than the pa to me come from Obia Penny Fort was a pie Ajatum dia and you won't find any marty Marty this will deform we pay your authentic African habitats and one Alamo bitters, authentically African, a part of a Fra Uncaho. I tabonzi matese hunyem, and so and numbi wate. A part of Unpenifiso and Pacha also, and numbi. Live, Wajas and Maboso, Insha 104.5 FM. Akodai at the Enfiunkunu, Oko School. And I'm back on who didn't Fidusia, was me ade, was him a dubu, I say, one man back on me a post mortem just or tobacco tree. If you are Kodai, at the end of your body. Busumini onyane nai Monaco Hospital Amaka conference na be mocha scan ebusa ma mi se nti akore wodidi ade hani ne yam na so ni bi akore didi na sunsumo de na se hunamu eguso aye dago no so e de pa 3 betos esi a enche enu me sam akwa ye jar papa enti mo kwa na akore ne ka sam pa ne ma ne enum ye me fa cha me kwa akora ne ka ne ma duro de ma hu adukro me fa cha de na da onam school aduro hye ne ho me fa cha ne na mintimi hu no na dai tina wo foti asem wei me fa cha na wo fati ye fie ne no musu die ne gichafo no bebo na wo fa ma ne ma me se e ya mpasa pala na ne ba no e di ama me ba no se menti ase se nya pala me nkofa police fo mbeche no ono ba chimanso me fa cha ono na dama ba no ono ba chimanso me fa cha si okra me hye me ba ni yesu edi ani me ba no papa pa cha oni wadi biase wati asem wei me pa cha no wo sire mu kura nti asem ni nti na oba aye tije no ya fa ho me pa cha oba o se oni hwe ye de o ya so de akra ne ba ko hospital no wa pre ne ba no nso wa kwa ne papa do o mpe kasa o so me pa cha otimida na emu o da na otine no osima meti ntie ne ya me pa cha ye kwa palasa wa wia nti o di impression san de ache ba cha se kura fa so otimidi ko kwa no pa ewia no edidi kakra bia nyimle no edidi no ada se de ewi otimidi di mplen man anopa na so le ya no pa aduane enyimle obese obetime didi be mplen sia na onu aduro no ho ya kenkan ho no pani kura de we ka wano a se do besi atomrika no beni se do besi arane no me pa cha doctor de ka se do besi atomrika be rane no se akran be koto ma hwa me yeme san hyeme nso mpa cha te ba cha de we no o dem fa do nje aha o ko kutu bi no ana me frɛ doctor se wonu kura mane ya sa still choti wa me pa me pa cha ba odidi nti no osan te ya no ne de o ye no se komo de no nti mpa cha na nampo sa aka jem sa akra me nkoto aduane ma no na me sa nkoto aduane ma no to still 1 month ni onyane nai me pa cha de mati yem fan ko Ewiase Mu Nsem dos agazi kwame ye sha se free upon there so kuku semi papa no kuku semi de kwame me hu se papa no ibi no peso yi ayi be sa akra no wuye no ofa akiri ko yes ade what's in few num no koye pipai what's in few nwotwe na no kra de mete na mso tse few num obo pipa no but eba ye hwemu no ye se akra ko wuye mfie miensa ni that means udi ka ye 5 years ago kra nsa na nipa ne ba bewu nto de ade na gidada na wuti ma omsiska omukọji free ma me ne ho no na no go no aye 5 million 500 Ghana cedis na nipa nchi mo okọji ye wani 20 wani 50 million
then after the aqua could do 73. Na mo ko se krata no kra mo no kra so do. E bia no baby or the 2 year. Bi o cover ho. Bi o ko he or the 2 baby. Nti be twamba se nsemi ba echi no mo ye ko ye de be kire ya na. Kwame obi nim de ma paper no ko ye si. Paper no de so hwe so ye 5 years ni. Akwai so hwani a krata no. Apani keke wansan o. Ono wasensa say bi wa ase ho no ba bi ntwe bi. Na me sanka paper no. Paper no da ho no. Of paper de my. Apani keke wansan krata. Signature ni so. Ne signature e wa ha sei. When ye opanyi usu bedi akon. Receiver, debtor, farm owner. Ono san wa twetwe bibi wa ha. His and mark bi wa ha sei. Ana hu say ye team kukrumuti si so. E wa ha sei. Ana ye twetwe pen bi nto wa ha sei. Ana wo hwe nipa na wono so so keke na wono ediscan ma wono wan san kata no. Ntiase nim. That's ramete. Because tiwe kro no kra dey dance say wo kra wa manisika bi. Wan san. Nti anya adwuma because won san adwuma obi bia ni so. Opani keke amoso ko isika fio no. Ono kra ansan. Signature ni so. Ni signature ni so. Papa no na Pauline zum no mo hwe. Opani keke am che say ono ba je fo no am ko je 7,300 no ho no. Mo 7,000 ba 300 so so. Matiase. Eno ko abro so 300 so so. Keke na mo si ade na oje no so signature ni so. On say Kwame ade no me de hu ni say ida say papa na nkasa na ahye da ye na ade bi. Pauline me hwe. Opani keke one secretary no. Keke no he fa. So ho dia. O me nsanka keke. Ese kira utimi ba because ye ka nyina ono aso de ye ka gu ese utimi ba na ye obekira ampa sika se de papa na beje free no na ye dem su na una bo krata no papa na ono beji sika na san wa wu dis kama ye beji ada san ayi akosa on betie akosa ene wa no ba akosa ana de odi adanse enso so e friend no Mr. Akosa Brimpon ono so akosa na etia no yes ono wasan ono fase of accident no of aside but the onu di sika kwa onu keke den aside entiase ni bi aje so makoji sika entiase ni kata ehwe mu a ye ke papa na ti koko ne nye koko bia o nti ne yeso until 17 years as say no enye koko na so try ka say bi wo mu o si nye koko bia o ti brofo no kan no okay o say brofo be o ka brofo anti necessity one os necessity one o ba so de man koko ne enko we dia ko ni aba ne de no Kwame Ewiase mu scan no hon doctor supply oni nyame na boa ye say eti ye no nyina saa ne ma say nyame boa ho ba ye nya bi because ye nkwara bere ne pasre na ayi man bi no dos doctor say akwa ni di o say akwa ni di ye hwe ne ma aduane bi ani yem na odi ane street bi atwe o say akwa ni di Kwame nti who knows say bia ampa sampa o yare ye na no dodo bia na para akwa no para na akwa keto no o how many years 9 years the ono ma obi aduru no 16 years okay ne ono de wanyini enti una ma na wo de para church okay bit my possible say bia dan tie ne obi a hye ne bag mu ana betumi so aba say bia wo do kra na fura adwempam ampa na o ma akra ne para ne bi wiye but e bia ye de ye nyina so keke e betumi nyina so bi keke o wona ma ne para ana sad ne kosie because akwasi hwe kata bi bia normal hwe doctor Tinubu asi achonya baako no be ka kidney asem bi bia normal no kama hwe say na kidney so many pan ko toilet o de hwe bi bia normal de atwetwe no bia normal bi bia normal and just said you bia gall bladder shoes normal size and doctor for terms bia just akora eco pattern and also any normal spleen normal size eco system pancreas normal size kidney both kidneys are of average sizes just bibia hano bibia hano urina bladder and also so normal wall thickness blah blah eco part both no so ni nyina bibia normal impression normal Kwame bi oni problem bia oni pedua nim enti haya almost what's it asa kwa here TZ bi so TZ beba Kwame me de yam odi fo nhwe bibia bi kura na meka no e bia kura no ampa para no de ma because na fusu hye you because na fusu hye you enje obi odidi o
Maybe I'm saying 5 times a day. Yes. Kwame, on say for 1 month. You tell me many abre Emma Akorano so man parano kakrano and see for baby say ebia ebayampa o man para but ebi so na nya adwombo ne kwanso ebia akorano kwa woni ani bia but ye de fa no so and the koba na ye nyina so because bonsam kura bekun a opeso de onya bibi so oh accident the buy oh we ne koye se ne we koye se ne we si so ne bia de afa no so nti se be ya akora no enkoye se bia akora wo bayi bi no bia wo transfer bi de ma akora no na akora no sukuru se enkoye me da bi husu se e bia de bi ne fa no so ana bi kura na enam kwa so ba ana ne na ba bi shi esenka sabe na fuhwa ntumi hwewu obi na wadidi be 6 times the esenka to is enka se na fuhwa oba akora so odi asa num so aka ho what one normal osori gina osori ma me hwa de pale njani ma na fu normal Kwame minim yade e Ewiase a ma nipa nko toilet be 1 month so hu video anka odi da bia ana na fu so nhye ono so asabe wonye 1 month azemi anod we dem so di for bi nyang so we bi ma wo yo ayiba so try say na ye fa we mu ram kitua bi o tell to aso ye ma me atia yi osuri ni ma bone baye abone baye akoturu nchanse nyina efe mpani fani mo se anokra ni aba na ye no ti amana kan ka kra bi na yam yato acha to aso eno be transfer me a transfer ayiba ultra ha dema sorry ba eno na kasa na maye nti ne ba wo ha na no be chi wa kire ka kra bi na yam yato kira yato aso ya se bi anu oden ese abro na baye se no abro na baye se no eno mo akwa ba mentun ko ma me atisai yo eno ya fro say Ekuyana ya fro say Ekuyana mami Ekuyana what in fiance mami 95 in fi adiokrun enum nyame ahira wo ode mami mari hwate yankopo na ahira wo ne ba ne se na nua so ba ifoi ade mami chemi kakra bi o chebe sa to aso ono nka se hia no yetio papa ayan kwala no papa na we kura de no ma na me maami ewu me nka sa me maami no ewu eno ko ware me maami kwala na maami bae asare na maami bae o bae no be wo abere no wo Margaret so no be wo asare na wo asare me do hia chiri na maami ye no amonche se me na ko adu ankwanta me ye be ifo maami afa do ko wo baba na oba ne yade ya we say me nua bae na eye me papa ti ase nyina ti ai wo fu ya ya wo ko school ye bibia me ma anyo na wo ba wa ba wo ne na me ba ba we no ti ama me wira ko papa in she riot fan oba ye me sa no o de me ko wo fin so ko di ho o so me miensa ama wo mo de me ba bro sanko e be twa egwan na nkokọ go ma pempem esa na me mai ni ani abu hono twa akoko ni muja go pempem wana kwamfo no de ba he enti me wira ho sai ya dem baba ase ana me say munya abotre na ni pe bia ye pen na wo ye bora ali atose mi no me wo ho na wasaba no abetu me pono mai hwehwe ya hwehwe yi nse no watu ni nyina to agu no man kasa afede ya mpanto wa ben fiese ni kwa mi fiese ni eno odo ko konfo ho ma konfo twa mo jagu so dem ba bra san ko be twa mo jagu msiri so mu bia hu konfo me di sa adwuma no konfo an kura wawu konfo na wu obewu ara about 95 years 95 say you so be for did not come watch mo jagu so once confirm di kan wo ti ase unu na wo he o bra san ko wo kuma se ha na ndi obetu on chance watu ya kasai ndi eno da he e pa cho me na papa na si fia ma no na ara hosem so be fo unu aye no ade come na fa so ye no ame papa me pa cho ade ne ba wu me ni ani ne ba bi awu
na oba wo kura sabe me na me nyam na me kom no me na yo so ba ne be wu na ne be wu na wa yare ne ba na yare de ne akoda no mpa jo wo twa ti so na de twa na ma akoda no wona akoda ntina da be unware ne da min da be na ne se nie uni na betu ne kra fa ni sai sare Franka Sare me se producer fa ne din gomo eno nya botre wate nya botre e me botre e be nya botre na se ya babam nya to sa fra Sare o ma no machirim wate ti ma re ho onye na abo so nya ga se wuntem 95 na me ya de ni so aburu sa na hwe ne nkoda nam na nto 70 gone too soon. What a shock. Bisa se onya 70 na head onya 90 na head is one pass ko Ashton Ditcham so ne miami ahodo o ma teto no munya 40 years no musi na na bi no mfie kwadi mpa some say japadi eno abotre wate o kwa so ben Romai ya abotre wate o che menya time na simu yo baba mu nyina ba ko wate me da sipi akwasi my invite you sorry o so yanka nyame admo chambra ma mi so ko twemo ja gu so watu nchanse ya kasa obi na sifi odina trem nti ebese asare mane nyansa producer fell o ka say enu ni nkomo o che hiaw e obi ar mi ensankan ne ma mi o tie be dago no so e be fu a on ka mi ntie be ye nyon ye tu se banche se mankani na free part so agozi ma ba kwabe be ye ne de on sa na beba bekoso aba na minim nipa said ya adwene 95 years why say nyame hira obi na wonyini a ebun so e baifo because yankwa nyame dom yen na o ma ye mfie bibire a na woni sika nkwa de a obenya baye ida say obi nyini ababro na bia o ma wosika pi wosika na ne bosie na no bia beba won chen but nyame anya wadom na obabi anyi na da so konkon mantwa ba bia yeso ye baifo konfo a okotwa moja guti so no okọ obedi kan wu aneta akonfo ne sabi asofo no ni bibiri abobo nipa bibiri bayi a abra kwa mo nya baifo o mo ni bayi o mo hu ade kroda nyame adom kakra ode adom na ma na nyina che 95 years konfo no krabo konkrubi gambaga we camp kram se atum Gambaga Village Camp. I'm saying, and then we are Bobby Bay. Modern Ghana. I'm going to say, Atum. And they are more be by you. Minim de abani paso a obi nyini cheka krebe na sebe nanim sha ate poma enyinyi etwuntwuntwamo eso ebe for but ombi anche no so say mamu we wa be baba wa pen na so na obi ka se yankopon sha o ma kwade je ozi amen mamu wa be baba wa pen wasi so pen emema pen ye rushing pen sabre no wa bia nka so ebe fo but nyame ye na doma na okonyini ko ya abre wa de eso akoja bayi ana oledi wa kakra o oh sure akosi o chembe to aso hati saba antie no baba baba asori say tie be so ba no bechirim because mama abrewa we say oni ba bi mpoda oni ba bi daw wasa de be ya pie no so na abrewa we kura sabi ono aduane ya wan be ko so okwa kwoti bi mpodi osmo bi ba kura baka so wonko te ka se no odi ahia no odi se no odi se abrewa inti da say in manche ba yewu no ni maba wa because kwa me so ye maame panyini sei na sabi odi ya okunumu edwendwedwendwe a we go so empo e baifu a emfa ne fasa kwa no so ye okotu ne nchanse na ba yi na film ko wona ka tu nchanse tu ba yi wona munya butema kwa me ye ntwa ba te no e bi kra de maame kakra bi ana sanita tienke obedra kuku kabiwe ampari die jamtwetwe janchi yanima fabia sobojo bebofie emu de hinanim so ni mu bia oni ma de kro agosi ye beto aso medase we su be fie be su pa se wiase nsem fo mo no enti se de sitian me de beba nhira na mo da wuruma se asuboya aduro no me ye di ye no enu na me nkwada ase na anya me ni manu o sansu giano wana nini yo efisa wosu ye ni aduro ni ye ni aduro no da ni dua de enti na ya se nke kum ni me mani nyina na se nya ye ni mani nyina enti se giano wada nini ya enke nya me ni me mano se
di ade ni si ya me no mini enyam kra beti metum so me anya me bai me wo ya chikura no ka me hunto me wo ya chikura ka me hunto me maburu mo siasa kra me nyim no papa wu ya atiti akra me na nya 18 years akra wo ya ti no me me ka hunsia o te bo so ku me ni me mani nyina e mo ka mabo e so hunto ni fie me di masama bedamu e jirafu muna mudu oni bi asemanu e jirafu ni masama bedamu me ni bu afo bi o bu ame ti mo da ruma muni masami mami o na mu fantu ni eda e jirafu me di masama be di masama be jirafu me di masama be mo ka mi o Woman say, what your body pam pem if it's all shots here. And then you so Ojibadi so Odi for Joseph Mensan no. And then my boy if I show I could ask me or the aquapano for Ebe Dagon also. Ebe channel for the Konifa, ne channel Wamba Benkum, Amano Daddy and 10. Odi for Joseph Mensan Mokaba. Yeah, the Odi for Ambum design. Oh, Yamia don't. The Oba dear Nasi. And then someone saying, you know, 80 or Daruma. Kasa. Akwala ndidi di sai Fatih Hamidu akwapa no kwafo ese Fatih Hamidu odidi ye bibia nso ontumi njane nan na eno na ehunhum ade emra mesani fanya hunhum ade enko benkum tan okay Odifo Dagoman Odifo ade ne yesunsun mu ade o yesunsun mu ade wow Onyare sunsumo de nye yale na ha no Odifo na we no apia se sunsumo de no me pacho se yanko fra koda no na yenda go no so no yendai abia na no so akofa nsensem de aba ma na de aye se yehwe ne se yenhwe se bia akwala na de na oye na di problem na bre no na se na problem no hodada Odifo akwala na mo friend say akwapa no kwafo Latifa do no de ma we on friends Fatina enne ma ne yesa amra me se ni fanya no enko benkum 10 Divo ade no de na kodu niyam enne yesa ade no abutre ati Odifo me se we enso ye no the person ke twa manso no so mane nkotwe manso bia Odifo ne mfa akodai emma mi se ne na awotwe akodai ba na ase akoda no afedi ne mame totiro be se edu agudem ensu eye ai nyame ni ahode ensu ati Odifo daruma kasa yetio yo Dagoma nyame ya aduma Prophet Joseph Mensa china metnase tede ne otrance no sane na chance be trance china so me ho mehwe nkro ensu no anto misho anto be trance eye nti Dagoma me kro nka na kuma ntuniem ono abeka mu asem mpese meka sabebre okay good ono abeka mu asem Dagoma na china wo ba bia wo ba brantem na Prophet Joseph Mensa nipa ne doso wow babia o ba no aba tem because how bia wo de achima hu ano no echina ye tenase a wo be hu ano Odifo na so opani ne bai opani a obuda dem a na yire ne ba asa busuan apono no last week community bai and now something ne bai and no month me ma na 1 month na machine okay busuma chi mo san fa ne mra obeso na ntimo bia body nsem Odifo kasa
nti wo a wo ba bia sɛ yale na ha wo sɛ dade na ha wo de odi echima bia wo hu anu na kyena me watimatim Tabuo Mbola Junction. My telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0504 60 41 22 0504 60 41 22. The government at China Prophet Joseph Mensah metnasi a mehwanya lebi to say omo pressure ha omo diabetes of any your friends atwere yale bi a wo de odi atwia enko obi wo ha ne de ne stroke wanum ndro saa yale ne nko saa nkrofo ni na China omo ne memla mehia nyame ya adomo a saa ha na ewo ho no wo de baba dame a de odi baba beda mi bia nyankopon ti wa wo pa obekam ase na Prophet Joseph Mensah de ma edwumadie ye edo ebro adwene ne ntiase so ne se ye de Bible akwapa no kwafo na didi dwuma nti yale a wo susu se yale ne yesunsun mu ade no oba ye de Bible no na be ye hwehwemu ne ehu se yale na ha wo no yesunsum anase enyesunsum Bible ne be kyerɛw nti se Bible ne kyerɛw se yesunsum ne ya yesunsum nnyoma ma na yale ne kɔ enye sunsum na mumma yale ne yama unduro ye wiso bibiduro ye ne yetumi sa yale ma nipa nkasa tena se ono atumi dwene ho ahu se yale wedi odi achi ache nanso wedi e oba me ho no anche yale ne kɔ obu ha ono ne de ne yawo ne ha no ode awo achima sa da bia masam a meka e ba akopɛ se yawo na odi achima na wuhu ho ano a enne a wotie me no ɛkyena obeba me ho ne ye last ɛsɛ wode wo yeyiwa wode ato atwene amamba cause obabu ha ninkosua ne ntuye ni na oba ye wondre de obeto so bibia be kama obabu ha doctor hwehwe na wodie mu nyina se problem bi anim ote antwea mantes oye fasting wasane aba akopra camps ni bia wo ne mba eno na Prophet Joseph Mensah yetena se kyena ye behwe se de ntina wo ne mba ubekom na afri ni kunu okache ni kunu so mko hospital ase ni kunu onko because ono wadi kan wodada bema bu ha no de tunu ho so no wadi kan wodada ntinya de a obekọ ye onipa bebli ahwehwe o mo sa ye hu se o mo de ni firi o mu kunu ampa so o mu kunu ni ye dro pepepa wo na ba de bia masamba ko ameka ne se o bobra na wu hu anu asole ne jate a wote ho na nyame beye no nyame abowa wie no wa ma wadwene ne nyansa nti ye wade bi wo na se wo ya na se enkompa ye wa bobia fasting wa ye bia fe o de osa na baba beto ame ho o de osa na baba beto ame no ko je osa duru an se odi fo asa hwesunsun de sa enti enne na wo bobra na wu hu anu no sole bra bia na adwuma na wo ye ne ma me papa enye wadwuma ebi nso ha na ye wadwuma na mum bibi na hawo ye wonyoma bi wo ha efifire busuam didididi nipa chi a unhu bebie ade ne kura afiri nso na hawo echina oni mihia wo ankasa obeka ye wo kwan ho bebre ye de boama adwuma wo ye no etumi tumpon upe wo abrabo besesa ma ya bre metumi ama 3 months wo ankasa obon sampa nyame wotumi wabrabo ne besesa de bia meka me se obi anya 40 years ni 40 Ghana obi anya 50 years oni 50 Ghana the government will be sand the bossian on so friend adam for so benye bia mana sasem we ye fa ne ye ka no eni ntina de bia meka se ye wo tu hia mu a wo de wo nya mfomso but wo be wo hia mu a wa ye mfomso kase eni ntina Prophet Joseph Mensah nyame ya aduma kina ye tena se aye hwehwema fa abrabo ho the government ade ba akoye ya ne se ye si ye friend say 2021 ni wi enya August ne ye wo mi aka ha many months na 2021 akwawie ye debia to si nyame beye nyankopon so oboa ne waboa no ho wo so mo a ho so nyame beye ye kodi bro nyawu e ka na eme no ye kwa kan se covid bray mu ana nkrofo susisi adan nkrofo toto akasi covid bray mu a amanfo to dan eye covid bray mu a enye covid bray mu ana dagwa amanfo ye yi akasi enti so abrabo ni nko ya sole nyame ya adoma kina ni minhia 5 months ni bedu na nyame ahye ne ho animonyam na wo so watumi aye bibi na meye na maye ani manya anya nanam
My telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I said 0504 60 41 22 0504 60 41 22 the government omwa ebimu nso ha the government ade ba kwa ya hunu ya check ya hunu wasa bosum ya yesimu ikosi ne edi enimu yi no nkrofo yi bi no yire no mu ba be ja wonom ai ye ani amunyina ye ai omo yire no ba be ja wo because wanom pressure ndo ne diabetes ndo na ma ne be ma no a transmogrify asale asan ho sa na yire bisan sa asale Ewiase da bi ntumi mba bi sankrofoni na omo yire no mu be ja mo ebi mu de awuwu na wo ho omo aya omo nya duro enka se wu atimi junso achina metna sia ya sa de no ho adwuma oyire nja wo biem Sadia ni na nyame ya adoma china Prophet Joseph Mensah tenase wo a oba ma wu asale a munya den hia me nyame ya adoma china na hwa ade obi ne yere sere ne edam de bia because ne be ma hwa china ne me hia me menka wo a obeka mu asem me telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I said 0504 60 41 22 0504 60 41 22 Dagoman Mary that's it tocha ya mun contem money among contempt so D4 ebiano upon tem as a bribri ke some ya among contempt na among konya free plus dom osibabo no kwa for no chance obejuma e betwa no ho frede da konifa na etwe no benkum amano krada di en 10 efe D4 Joseph Mensah adwane branda oyajuma Kumasi etimetim Tabum Bola Junction sa enetie media jawusu mampo kontonchi obo hie kuma na wakasi betu ba kwa migonga sidango mai producer naji ampofo na afi akwasibu afo na ajamanso na keviat enkoso hene nyame aduma ensa motie nyina yamfa mawie no o chama satiri nyina edom nyina se yakramo